تماشاوانên hêja hûn bi xêr hatin bernameyeka din ya xweşbêrka dem bi dem. Bernameya me ya îro wê li ser pirtûka Birêz Mesûd Barzanî serokê berê yê Herêma Kurdistanê û serokê Partî Demokratîk Kurdistana Iraqê wê li ser pirtûka wî ya bi navê ji bo mêjû ku bi münasebeta sêsaliya referanduma serxwebûnê ya Herêma Kurdistanê û her wiha sêsaliya komploya navnetewî ya 16 Oktobrê ya meha daha 2017 bi wê münasebetê hatiye nivîsîn li ser wê be. Lê berî ku em derbasî programa xwe ya esasî bibin, divan çend rojên yek du hefteyên dawiyê de li Herêma Kafkasayê, Qerebaxê mesela navbera Azerbaycanê û Ermenistanê de şerek qewîmî bû bi awakî em bêjin postmodern bi rastiyan di demeka gelek muhtemelen Nepalê de jî şer hat rawestandin û niha lehevatinek çêbiye. Em dixwazin piştî ku mêvanê me yê îro ez wî jî bûye bidin naskirin doçent Doktor Ekrem Önene. Kek Ekrem tu bi xêr hatî mamoste. Gelek spas herî. Spas ji bo te. Piştî ku mêvanê me Ekrem Önene, Doktor Ekrem Önen û yek ji wan pisporan ku agadariyên wê li ser van bûyerê dawiyê yên Kafkasayê û di navbera Azerbaycan û Ermenistanê de li ser Qerebaxê heye. Haya wî ji peymanên vê dawiyê jî û li hevatinê vê dawiyê jî heye. Me xwest em ne dûr û dirêj qasî nîv saetekê em li ser wê rawestin piştre em derbasî behsa xwe ya esasî bibin. Kek Ekrem tu careke din bi xêr hatî. Gelek spas. Em ji evê dest pê bikin. Piştî ku me bernameya xwe serbest berda bûyerên navbena Ermenistan û Azerbaycanê de zû hatin qonaxeka gelek balkêş şer hat rawestandin û peymanek hat bestin. Bi kurtî ji kerema xwe re tu karî behsa vê peymanê ama û rewşa herî dawiye an li ser çi hatiye li hevkirin û li ser çi hatiye li wê derê li ser axê ew peyman heya kê derê hatiye tatbîqkirin û çi dibe? Bele, gelek spas kirim kakmîna silav ji bo te û ji bo temaşevanê Çarpêl TV hêvîdar me mê karibin bernameyek bi sûd bimeşînin û mê karibin bi pirsê temaşevan û guhdara û bi gotinên me bi hevra mê karibin şebêrka xwe derbas kin. Spas. Belê pirsa Qerebaxê ji xwe gelek ser hatî nivîsandin û ji xwe Tirkî jî bo pir axtîv di navê metrê de bû bi taybetî li Bakurê Kurdistanê medya Tirkî pir behsa wê kir û firehî pir hindik haya îsana jê hey yani êdî pir hindik. Lê bi Kurtî heger ez behs bikim wek ji bo cenavê te jî got ku nîv saeta vê bixwazim Kurtî behs bikin. Yani pirsa Qerebaxê ez bêjim ji bo pir zelal bi ji bo însana yani ev de serdemêk piştî ki Sovyet ava bû wek em dizanin di sala 1923 de hikûmeta merkezî wek heremek otonomî a Ermeniya di nav axa Azerbaycanê dike a îro jê dibêjin Qerebaxa çiya û her wiha heremeke Azeriya otonomiya Azeriya ki jê li Nexçîwan di nav axa Azerbaycanê çêkirin. Yani ew rastiyênekî cê pirstiyê ew münaqeşa dir û dirêj yani belkî bi zanetî evî şakirin ki di paşa rojak em bêjin Sovyet ev dewletê çêbû ki zû zû nikan ji hev jî bixetin yani ne hema hew hesabekî siyasî û stratejî jî hebû ne bes hema Ermenî wir hebûn ya Azerî wir hebûn ji bo wan çêkirin. Qenaetek min were heye lê ew pirsek din heye. Paşê em dizanin ki di vê serdemê de heman demê de di navbêna a Ermenistan û Qerebaxê de em bêjin. Di wê ortê de jê dibêjin Kurdistanskî uyezd bi Rûsî. Heger ez rast tercüme bikim ji Rûsî wek tu bêje Qeza Kurdistanê an Nehya Kurdistanê. Esas yani bi Rûsî werte uyezd.
İjarjı bir paşa bir Türkiye riyajı bir Kurdiye gotin Azeri gotin Kızıl Kurdistan. Paşa ve kundizanın Kızıl Kurdistan en bejin hatta 1929 devam kir. Otonomiye Naxçıvan ve Karabağ'ı hatta Sovyet Belabu devam kirin. O şu an hacı heye. Yani an hacı'nın hene piştik Sovyet çuyucu. Le piştik Sovyet çuvak em dizanin ki edi ne bes Ermeni ve Azeri gelek milletiyet dici dava hak ve hukuk laf kirin. Sınır hüdude ne rasatı bu demane Sovyet'te ahakti navve müşküle gelek şey bun. Leserve Ermeniya gotin Karabağ ne aha Azerbaycan'ı. Karabağ ahameye. Yani ne vak otonomik Ermeniya nav Azerbaycan gotin vak ahameye. Jibomi jivak hundezan de no diyake de edi eriş birin ser Azerbaycan'ı ve o mintiqeş Karabağ. Bere otonom bu Ermeniye bun yani Lugor İstatistike Sovyetiyat ben sedi hafte ve demi Ermeni ile Karabağ edema. Paşe vak em dizanin ki piştik Karabağ ev hududi Azerbaycan ortak Karabağ و Azerbaycan. Nidam harita peşi ya yeka İngilizce he bu fedavi belki cana hada. Liver gelek enter. Liver gelek başı. Vak hundi binin ev cek Naxçıvan heye. Cek Naxçıvan jho aliye zer icazirdi ev Ermenistan'a. و او جيك نخجوان او جي كسكي ملي راستي ارمنستاني Ermenistan binin orta Naxçıvan'ı Azerbaycan'ı yani en bejin hatta o bejin Kürdistan'a sor. Hun beni hududi Ermeniya galek fre o pembe o Ermenistan o cep pembe. Böyle. Yani Naxçıvan galek duri hududi Azerbaycan'ı yani emir bejin. Le jari kinde em dibinin او جي كسكي وا كسكجي او اذربيجان شخوا لي او جيك وا كسكي وا طاري وا نبروني او جي ناغورني كاراباخ شوا بلكي هون دخلين حاجه لكدي ول كيلكاويج هون بين دنابينا ارمنستان و كاراباخ جيده كردستان سور واي لكدي بله لفدري رنگوي كسكي وكيل يعني سوره يعني بله إيجار أو منطقة كردستان سوري أو جاك كسكي بكري وشخوا كاراباخ وقت مقود أرمنستان تدبو أرمني تدبو سدي حتى يجي أرمني بون أرمنيا بيشتك سوفيتك شو أرمنيا قودن أفهمو آخا أرمنستاني لسروي آليكاريا أرمنياش دياسبورا هاتبون وأرمنيا وقت بي وشخوا أذربيجان بيش سوفيت بلابو أوردياك واني ورد تشتك تنبو شخوا أوردياك تدي كاربن أرمني جي هقاستو نبو لي أرمني وأدرياتو مقايسة بك جكم ده أم بي أرمني بروسيا قيصري رب سوفيت دير او تشيكيواني كبروسيا وان او يعني تشيكاواني عسكري وك تجربه واني عسكري جي المانيا جي ازريا بيتر بون والحاصل استروي ام بيجن باليكاريا دياسبورا ارمني كت ناف اخا اذربيجاني او كاراباخ وحتى دربي كاراباخ جي قال لي منطقه كنترول كرن وشخا او كرسنا سورجي لي يعني الليفل بحثاته دسبيكان صار النوتي ده ناتو بحثاوي دسبيكا صار الليفل كي مهم از بيجن الليفل كي مهم از بيجن وقتك اف بروبلم دسبيكري وك امزان كرد هنا كردي سوفيت تيجي دعوه حق وحقوق كرن قوت بدري بدري كردستان صور هبو ام بدري ديجان وراستيجي وقتك بري الماني ايريش بكم فيش سوفيت تيجي يعني فيش سوفيت تيجي قال لك كرد لوام انتخابات دمان او منتخبات دي كردستان صور راست اسيم لابو بون قال لك جوان راست قال لك لي كرد بون كرد بون لجندي خابون بازاري خابون لاچين بو كلبجار او متيقنا غش كرد بون يعني حتى نود يكي بيشنيك ارمنيا ك خبري ك ابرومي ارمنيا واجدت بي گفتگو orta Kurda ve Ermeniya çe bu orta Kurda ve Azeriya çe bu şfa izan ve Ermeniya diyar be Kurdar yani herkesi xos Kurda kar bine rastiş xor bej Azeriya Ermeniya ليه كرداجي وايد دعوة حق وحقوق كرين قال لك كونفرنس كرين قال لك جبين موسكو كرين بحكومتها مركزية وقتك أرمني إيدي كتنور إيدي بو عسكري أو منطقة كردية دبون يعني أرمنيا زاني بو كردن زاني بو بانا كردن زاني بو بانا داوي كفجي يعني دكار بوانا زماني مشترك جي ببينن ليه ورنكرن لهمبر آذريات چه هلوز گرتن همان هلوز لهمبر كردنا صور گرتن دبين نابلنا تشتكي از بيجم اگر شاش بت بشكرما خور راس جيبك كردن ويدري يجبو تماشوانا امراني بكن يعني كرد سي 4-5 مرف كاره بيجي يعني هن جي
Kurdên êzîdî hene ku yani xwe Kurd nabînin êzîdî ne dibên em êzîdî ne yani çi bike bi îrada xwe ya serbest be şî jî bi em bêjin dehvdana ya jî tehdîda ya jî êşandina Ermenistanê be xwe êzîdî dibînin û ne Kurd. Kurdên jî hene ku hebûn piraniya wan ku hem yani êzîdî ne tamam ama xwe Kurd jî hesab dikin yani nasnameya xwe ya serê Kurd hesab dikin û wekî dînê xwe êzîdî dibînin. Kurdê wiha hebûn hene belkî hîn jî çend derecê baş nizanim ama li alî Azerbaycanê jî belkî li alî Ermenistanê berê jî wextekî Kurd hebûn Müslümanê Sunnî bûn ne? Ewana hinek ji wan belkî hê di wextê Stalîn de hatin sirgûnkirin muhtemelen belkî hê jî mabûn û hinek Kurd jî hebûn li wan mintiqa Kurdê Şiî ne. Ne yani wiha sêçar grûp belkî li gor wê mewqifê wan piçekî ji hev diguhere yani em vê rastiya Kurda em bêjin meriv eger ez neşaş bim ya jî ciyê ku min kêm hiştibin tu ew bikî yani meriv hay ji wê jî hebe baş e ew yek a du duya yani mesela siyaseta ew ê ji berê de yani siyaseta em bêjin Ermenistanê û Azerbaycanê bi tesîra Sovyet be ya ne wiha be mesela em bêjin hinek dam û dezgehên mafên yani kulturî û ziman û perwerdeyî li Ermenistanê ê Kurda hebûn lê Azerbaycanê meriv dibîne ku yani hê ji berê de ji roja avabûna xwe de kêm zêde ewan jî piçekî siyaseta Kemalizmê meşandin ne wek Cumhuriyeta Türkiye yani asîmîlekirina mehandina civakên Müslüman yên ne Azerî xwestin bikin Azerî heta yani tê gotin ku yani gelek ji wan nüfusên wan ê ku Kurd berê ser hatibûn nivîsandin nüfusê wan mesela Azerî hêdî dest pê kirin heta wexta dibe tê gotin ku otonomiya Kurdistana sor hebû jî yani gav bi gav dest pê kirin nüfusê wan guhertin yani wek Azerî ew dan qeyd kirin muhtemelen hebûna Şiîtiyê û aynî mezheb û belkî hinek tişta ji bo wan asantir jî kir mesela Kemalizmê ev yek a du duya ew nasyonalîzma Azeriya weka Tirka em dibînin ku wê wextê jî hîn Tirkiyeyê mesela gava konferansek li ser Kurda çêbûna gava dezgehekî Kurdî li ser Kurda bihatane ava kirin hema Cumhuriyeta Tirkiye derhal müdaxelet kir li Moskowayê ew ê yani ew ê gava ku tiştekî navxweyî ya Sovyetê bû yani ya Ermenistanê ya Azerbaycanê ya li Rusyayê li Moskowayê bû ewan digotin ev ya ji bo me tehdîd e yani pêwendiyên xwe yên dîplomasî ew dikirin ku yani Sovyetî jî tê de ji xwe Azerî û belkî ev ê grûpên din bi kêfxweşî maf û dezgehên wan Kurda ji wan distedin tiştekî rewşeka wiha jî hebû heta niha jî hatiye ne belê kakmin ew yani rastî girîng bû û baş bû te behs kir ki hat bîra min jî kes behs bikim gelek girîng ji ber ku ew sosyal strûktura a civakî a Kurda jî hêjayî me nezanim li gor wê encamê kare bi siyaseteke maqbûl ya jî fêm bike çi bû yani li gor îstatistikê Sovyetiya dibêjin ji sedî hefteyî ê Kurdistana sor Kurdê Kurdistana sor dima Kurdê Şîa bûn esas sedî heftê Kurdê Şîa bûn tabî Kurdê Şîa jî tu bixwazina xwe ji meselê dînî ji bo asîmîlasyonê gelek cara tesîra xwe postî negatif dilîzik pir surat asîmle bebe ji bo Azerî jî şîvî bûn ew hinekî surat da yani ekstra an bê surat da siyaseta Azeriya ki Kurd karibin rahat asîmle bebe eger devletek yani merkeza wê yani em bêjin tawîza û em bêjin privilegium ana yani imtiyazan gava bide ew civakên ku xwe Azerî dibînin û xwe Şiî dibînin û bi wî hawî gava meqam bilind dibin jî bi nebê tesîrek lê dibe ku însan xwe bûyî alî de hê rehettir ew bikin yani siyaseteka wiha şövenîst jî a asîmîlekirinê jî qasî me dibîne hebûye rast gelek mühim bû behs kir tu tişta ez ê bêjim ji alî Ermeniya ji alî Azeriya di ser Kurdayên çi siyaset hat meşan qenaetek min were yani ez ê ji alî Ermeniya dest pê bikim paşê dîwan ser Azeriya yani ji alî Ermenistanê de ki ew di serdemê Sovyetê de ki em bi Kurdê Ermenistanê ku wek dizan Kurdê Müslüman hebûn û Kurdê êzidî hebûn
و وەکوزان گەلێک دەستگەهەیە کوردی و گەلێک تشتێت بۆ پێشکەتنا زمان و کولتور و ئەدەبیاتا کوردی رادیۆیا کوردی ێریوانی گازدە ئەو هەموو تشتانە کە ئەم بێژن پشتی 1920 کە دەست پێکردن نوها ئەز نوها فهم دەکەم کە ئەو تشتانە ji sedî nodê û nod û pêncê wê yanî sedî sed ez karê bêjim heta hesabê jeopolitik ê hikûmeta merkezî a Sovyetî bû hesabê jeopolitik li ser Îranê û li ser Tirkiye wek bikar bînin بله bêguman بکار بینه دا کار بشخوره xwe kar bînin bêguman diveya de mala wan ava herçi bû her fêda Kurda tê de hebû herçi nemihîm yanî encam de Kurda jî hêdî lê li vir yani ew diraya giştî de a Kurdî de ki giş belayê wek li Ermenistanê Kurd azad bûn û Kurd imkandan Kurda Ermenya hewqas Kurdar bûn alîkar ew çî di qenaet name de yani ez niha piştî nod û yekê wek her Kurdekî ez jî heq di xwe dibînim ji mir cihê pirsê gelek hene gelek pirsê dê dersîv hene divê pirsê de ji bo çi dema ez lê nêrin yani hatta hukmê Sovyetî hebû hatta hukmê Sovyetî hebû her tişt xwe dimeşiya bê problem deşa Ermenistanê roja hikûmeta Sovyet yani roja Sovyet têk çû roja da ez wextê dêm bi ez بله روژا پشتی وی یعنی piştî wê demek pir Kurd êrîş birên ser Kurdê Müslüman 4-10,000 Kurdê Müslüman ki 4-10,000 Kurdê Müslüman Ermenistanê hebû ne hindik bû ji bo guhdarê me û temaşevanê me jî baş zanibin yek jê ez bi xwe heştê û çara ez çûm Ermenistanê ev Mirzoyev İbrahim Mirzoyev ew bi xwe Ermenistanê bû Üniversiteta Ermenistanê mamoste bû yani Kurdê Müslüman bû li wê derê bû ew yek ji wan mecbûr ma çû Kazakistanê mecbûr ma yani îra bi hezareyê wekû ê hatin bêtirê wan hatin nav Rûsya bêtirê نه دما ستالینین ای دوران و جهنه na yani ekşi devran ne hüş halle devran hükmek murat tiştek ez bejin hemû Kurdê Cumhuriyetê bere ê Sovyetê heta cêk تعداد wan tune bûj mesela bêjak yok Kırgızistanê em bêjin bê dawî heger hebe dê تعداد yok siyasî xurter wan tune bû lê ji meselê ekonomîk jî de ji Gürcistanê ji Asya navîn ji her derê Kurd hatin Rusya yani bêtir xwe Rusya girtin lê hinek jî mesela em bêjin Kinyaz İbrahim çû Kazakistanê hinek çû Cumhuriyetê lê bi giranî hat Rusya em wer bê lê menteqa krasendar jê dibêjin ser bihrar ew ji mir çi rêd ha Ewlî berê xwedan Kurdê Müslüman derxistin okey Kurdê Müslüman derxistin mefhem kirin paşê çi kirin berê xwedan êzîdiyê ku digotin em Kurdin êzîdiyê digot em Kurdin berê xwedan wan ji kar avêtin kar nedan wan ji wir derxistin te'der wan kin paşê çi kirin dest pê kirin dezgehê Kurdî hebûn Riya Taze û Radya Kurdî Êrîvanê Riya Taze ji ber finansa a dewletê bû ji berê de wek ew rabû ser qut kirin wek gotin hûserê xonçî dike bikin xwe feqîr bê imkana tişt nekirin radyoya Kurdiya Êrîvanê gotin radyoya êzîdikiyê a Êrîvanê navê ew guhertin paşê çi kirin dest pê kirin propaganda kirin gotin êzîdî nekurdin gotin êzîdî nekurdin ez veya yani ez wek yekî ji nêzik de ez meseleyekê zanim ki ez gelek caran bikû akademisyenê Ermeniya li Moskova dîtine ez wan ketim konferansa me dostê min gelek hebûn yani dostê min gelekî ê pozî mesela Hasretiyan hey belkî tu jî nazike kak Murat Hasretiyan mesela dostekî min rehma Xwedê lê bû dostekî te jî bû însanekî gelekî camêr bû însanekî lê qezdan ez xwan behsejim gelek akademisyenê Ermeniya ki ez wan ketim konferansa li Moskova bû wan naqeşê me berê her tim hebûn ê werê digotin nezanin Ermenistana Rojava û hemû Kurdistana Tirkî û heta digêt Konyayê heta zam çi xwe axir bi em werbêjin bi xeyala xwe tişt dikirin yani ew tiştana berê jî hebûn êzîne Kurdin ê berê ji werê hebûn lê berê min digo her tim ez wer difikirîm bi rastî min digo di nav her miletî de ê were hene dikarî ne probleme a mühim ne siyaseta dewletan wan de a mühim ew ji bo min lê piştî nod û yekê piştî nodê avant tiştana ez behs dikim bû siyaseta dewletê êdî ji bo çi bû siyaseta dewletê yani heqêm heye ez bifikirim dema tu radyoya Kurdî Êrîvanê dike radyoya êzdikî Êrîvanê tu Riya Taze tu nizam çi disekinîne tu Kurdê êzdî tu zorê wan dike tu Kurdê Müslüman derdixi
تدقي تدهر ام بيجن تو كردستان يعني او سياسات دما سوفيتية demek ki yani pırtır bir dahdanu bir pişkiriya sistema Sovyeti ve merkeza Moskova'yı bu yani. جمر بيسا كوري تشدبي يعني ارمني بريجي دجبونه ليش بور مركزي هبوي نقال نقاي buna denge belki bir يعني حتى بس تشتك هي كيك اكرم او دبيرامه ده نظام او يا مرم شواهد ke نها وقتا ku هي دسبيك يعني pişti şaraya ki dedi gava katliama Ermeniya çi bu gelek juan ji koçber bun çun Ermenistan'ı Kurdên êzîdî jî tabii evê serhedê gelek juan duê demê de ew jî yanî ji ber Kurdên Müslüman û ji ber dewleta Osmanî û ji ber ew ew jî çûn wan dera hinek yanî gelek juan em bêjin tevlî Ermeniya yani bi hevaltiya bi hev re derbasî Ermenistanê û Lûrman neman belkî çûn Gürcistanê û derê dinê yani min digot tabii ev tişî yani bi dilxwaziya ew ê merivkare belkî acaba yani pişekî yani pişgiriyeke di dema rojên dijwar de çûn heta wê derê lê ama yani anha piştî ku ê ku mane yani ku Ermenî yani êzîdiyê ku terî dibe em nekurdin yani ji bo wa jî dezgehên zêde nemane gavan nemane merivê çexî bi rastî ew tiştê dibêjî yani gelek bal dikeşe yani mesela êzîdiyên ku dibêjin em kurdin ya jî Kurdên Müslüman tamam خودی لێ دەرناکەون بەلکی ناخوازن وڵاتی وان بمینە یاژی هەبی وڵاتی گشایە نە یەکیە دە لێ ئەو وەرحساب بکەن لێ ئەمە ئەها دەستگە چه هەنە مەسەلە ji bo êzîdiyên ku em nabêjin êzîdî Ermenistan çi imkan danewان çi hene yani ew tiştî ku me re bêje ku yanî ji bo wan pêşkêşkirine di nav dewleta xwe de çi derecede yani me dibîne ku yani ew jî ji navberê rabûne ne yani يعني حتى درجيك يعني نظام براسي زي ده هم جيتونه ابسولوت يعني حتى انور بيجن يعني تشتاق ندانوان بوان دانف عن كرن ياجي خطن السريوان انجي او بخوخه وردينن جوك جهداري ما وتماشافان بله قال لك جوان ازيدياني كدبي امنا كردن دبيجن ام ارمنيه كاتيجوريا دودانه ارمنيه هاتن خراكرن ارمنيه خرابوين يناسي ملبوي او خستن سريوان او دخوازن الخوافه قرنجارد ببن ارمي يعني دو قال لك ازيديك ام بيجن نكاري بون لبر فرمان ظلموان مسكن يعني باسكيان وان كرداد زياده ازيدي ها نكر نكر ازيدي قال لك جوان ازيدياناجي اي بون ortodoks هاتي بس نه كنيسه ارمنيا بون كنيسه ortodoks نظام چند کلیسا باشا ما مستقرم ام در باسی هنه کی اگر سر آذربایجان چکبی چک وقتی نه گلک چو ها فازه دقیقه چو ام پرتر ورن سر اوی یعنی حق نها کار کرد چی بکنو چی نکن یعنی ویا حتی شتی کرد بکرش کرم اخوره ویا ام در باس کن هر آذربایجانی جی و بحثا روجا ایرو بکن بله فرمو آذربایجان قال لك جرينجز بحثون قال لك جرينجز بوچه بله خاص بحثون که انفورماسیون نه بله الازربيجاني فقط مراجعه كي بحث كري يعني ازريج دسبيك يعني او فكري واني بان تركيزم او تورانيزم متشتي ورده هر خاصن كردا اسيمده بك يعني هر بيش حق حقوق كردا سكني هر تعدل كردا كرين رينادان كردا ليه ليفرتشتكي جرينج اسكار بيرم تشتكي جرينج دي قالكي جرينج دبي بالا يعني هيجا انسان بالا خبده حتى مو الريفي داويه از ارشيف وقت نيرم از لتشتي يقدر باس بو يدخلينم دبينم دو كس لازربيجاني از بحثاي كي سياجي باشي بكن دو كس ازربيجاني كده برسا كرداده حتى نبس كد خراكرنا كرسنا سورده هر خراكرنا كرسنا سورده ود برسا كرداده حتى ويداوي يعني حتى صالح حتى رحمتي بالمسا وقت شو سوفيت او باس او دستيك او تعدال كلوان كرينا دانوان دوكا سنه وقتك رينا دانوان وقتك بشتي تشونجي او بيشمرغي جاب دور خصتنو رحمه الله ما بسر هذا بمينن او دمروف هنا دي هجاي ليكولينيه يعني او هر دمروفانا هجاي ليكولين سر كبرسا كرد لسوفيت اي روسيا تشما وري يك جي بيريا بو سيروكي استخبارات سوفيت همو و يك جي باغيروف عباس
سەرۆکی بوو سەرۆکی ئازەربایجان حتا باشتم ئازەریت بێن باکرۆف نه باکرۆف بێ باگیرۆ عەرەبی باکرۆف ڕۆژ بێ ئەژ بێ باگیرۆف ڕۆزی هەر وەرە کەتی غەم ناکە بەڵێ تەنیا گۆبراوە بال بێکشاندن ینی باکرۆف ئەرێ ئەو هەردوو di salê 1920 de demês Kurdistana Sorotke ava bin ev her duna li Azerbaycanê hîn ne tiştek bûn kar dikirin wek kadroyê Sovyetî Sovyet niha ava dibû ya li Cumhuriyeta kadro çê dikirin wê çaxê li Azerbaycanê li Azerbaycanê hûn zanin yanî berî Azerbaycana a Sovyetî 1920 çêbû hûn zanin berî wê Cumhuriyeta Demokratîk Azerbaycanê ku misawat متى مساوات يعني تزاني وكاك بلد برجوازيه بتشوك يعني برجوازي بو بري بولشويك ورا سر حكم او دو شورشا شوبات يعني وقت که روسيا شورشا برجوازي شنو واصبات دوی دميت وانا اكتيف بون ول ازربيجان اف جمهوريه افاكر جدا مساوات بارتيان مساوات يا عداله از باورت بمعنى وقت مساوات يعني اشيتلك اجا وانا لويدلي وانا دخبتين پشتی وی دکرد بیستی د جمهوریت ایجی آذربایجان سوویتی بو وکوی یعنی مفکوریش بیل انا پر اکتیو کادروی سوویتی کار کرد هر دو پاشه وانا پر بلمون پر بسرعت بلمون پر بسرعت بلمون دوی سردما ان سردما که کردستان سور و کردا سرگون دکلو دهرن پاشه باگروف هات بو بریا اولی بریا بخ گرج بو بزانی بون بریا بخ گرج ل آذربایجان کار دکرد وی باگروف به هر وانا بریا پر وقتکن de bu seroke istihbarata Azerbaycanê bagiro bu seroke partiya ak Herema Kafkasya o pirzu bilim bun paşe ez bir kurti bej bu vaqte men estine bel vaqte men derbasi şairo bin baştı ben berya bu seroke istihbarata Sovyeti bagiro bu seroke Azerbaycanê berya 1956 şade bibûn 500 bi ihanete girtin û kuştin او كشتم هلوشيانا ستالين انجليز كشتم مرنا ستالين يانا پشتی مرنا ستالين پشتی خروشوفا وقت زلامه زبرك مساوات بانجليزيا فربون استخباراتان هبو ابدا حسبين في وقته هين ودمه باستخبارات انجليز رحبتين يدي ولا بلمبونه باقي الشر الجهاني بتشكي يعني شر نافبرا روسيا بولشويك وانجليزا ده يعني بو معنیش یعنی اوه کنه بولشویک بون دیل برای موسکو چاریتی پشتی کو بولشویکا چاریتی خستن دنابنا شر عسکری سور و عسکری سپیده گلک شر چه بون بولشویک بسر کتن برای روسیا پشتر طبعاً لقفقاس هيجي بسر کتن او مساوات لآلی اس پی بون ایجا کو بولشویک بسر کتن ایجا مثلا بسر کتن بولشویکا دجی تركا لهمبري مساوات جمهورية ترك كماليستا يعني اليكاريا وانكرن كاظم قربكروان اليكاريا وانكرن جيبوك يعني أذربيجان وأرمنستان غورجستان هرا بشك السوفيت اواجه لهمبري وان زير دانوان ونزانم ترى دانوان وتشتدن نيس شروق دريجه شروق يا ادخل باكر وشيش قاد حضر حدود 500 اوجب اخانتا كزرامي انجليز اوجب كشته اسمه هذا فكر مجارنا yani demek ki Bagirof özel yani az bir yani zan rastı bu bir yatsı belki güç bu bir ya azdan le Bagirof kanaattek mora şey bu inha kinakwi taybet haber kurda ha bu ye jiber gibi mesela Kurdistana İran ejidi Mahabad ejidi mesela Azerbaycan'a İran edu rahmetiye Qazi و ملا مصطفى اختياراتي سويتي او انا قش از حاسبين قش بهف زنجيرك وقتي انا اللي نيرن امير بدري veya Ahmet هنكي تاريخي درجه ha yeki din siyah Mikoyan endamê politbüroya Partiya Xwedî Sovyetî bû eslê xwe Ermenî bû rolek wî gelek negatif jî mesela a pirsa Kurdî wek ne aktuel be li dijî be ev her sê mirovana hêjayê li ser wan lêkolîn bêkirin Kurdên Sovyetê rolek wana negatif وحتى جو كردي درجه اسكار جو ازغان جو كردي درجه جو كردي باكورجي ايران اسكار رولا كوني نيجاتيف هي جاي لكولين او كسغنيه باش عمرن ايرو ها اتفضل ايرو انا رشا هري داوي كيلكيه انها روس لكنا ازري لكنا ارمني لكنا كردي فغرن يجي ازري فغرن جي خو فنگر افان برساخ اشكرما خورت كاربي تشتي كدم تشتي كده چند افشار شركه دور ارمني و ازري هنده چند جرا شر هاتي سكرانده چند دست بكرنه
دور گروپا مینسک زانن که 11 ولاتا پێکتێ لێ سێ حواڵەتێ ئێک ئیدارە دەکەن رووسیا ئەمریکا و فرانسا لێوان یانزان دناوان یانزان تورکی جی هەیە بۆ ئینفۆرماسیۆن هەیە تورکی ناوان یانزان هەیە جێ دێن گروپا میسکێ وانا بوون وەخت نابێنشین خودێ گراوی بسەکردنی شەڕ و چەند جارە سەکەن ئەم نەبوو آنها شەڕ دیست دەست پێکرێ هونزان شەڕێ داوی گەرچی ملێ کرێ بکاک مڵات مەجارکە سوحبەژێ کرێ بوو ئەزە دیسا بێت یان ئەز حەز بێنم شەڕێ داوی یعنی رووسیا لپشت بوو حسابی رووسیا ئەو بوو سەرۆ کۆمارێ سەرۆکوەزیری ئەرمەنیستانی کە ئەب ساڵ هاتسەر بکەم سیاسەکە دژی رووسیا دمەشینە رووسیا دیارە ئەف تەجربێ رووسیا هەنێک سیاستاوی دمەسەرەی گوهرتنا حکوماتە قەنعەتێک مۆرە هەیە رووسیا کەت قۆناغەکەن سیاسەکە نوێ دمەشینە ئەس حەسی بینم وان کۆنتر شۆڕەشە ڕەنگینی چێکردن لە ئەرمەنیستانێ هونتزانن بەرێک ئەو ئەمریکا شۆڕەشی ڕەنگینی چێتکردن ئۆرتا ئاسیاوان ئانا رووسیا کۆنتر شۆڕەشە ڕەنگینی چێکردن بێک مداخەلا عەسکەری بکەن بێک ئەو هەڕن بێک تشتێکی بکەن ئانی نۆقتا کۆڕێ که ایدی آنا باش سرکوماری سرکوبوزیری ارمنستان نیکا درکرد قصرا خوشی یعنی به احتمال خورد روزی وی ایج مارتنه ایدی مه کدو مه کابی ایدی و هر اگر نه کشتن محتملا نه بره و هر چه بو حساب روسیا که او بو یک ویش حکم بخه دو ورن کافکاسیا یعنی اساس نقطه اساسی سه آذربایجان بخوف قريدن يسكي خوف بكن قناعة عمد اف وقت بي جوهر از بيجب دفا هرتي نقطة هذا الروس بسركتن ها لفر نقطة هاي جبوا ما قال جرينج كما تركت النافي شيء دبي تشكي روني يعني از خاطر يعني از مشكل مراد بحث كلو بك التليفون ما صعبك از بالميديا تركي نيري ومن البويري اي روزانه تدريب ساعات هذا الجوهرتن ياجي اتفاقات بو يعني مدقول في اف ميديا تركي اف تش غريب اف ميديا اف غريب اف تشا قانون وري ببيجن يعني حبا باراليل ديري دبي بر اشكال بل اتفاق اسيا قوليده تر ولا تركي تناي روسين ارمنيين ازرين دبي ويا باش بفهم كرن اف اتفاق اك دبيجن اويك كنترول جيك كنترول عسكري تشيكني كتركي تدي علاقه ويا باتفاق سيقولي جبريتنا جبرك روسيا كرباغي وبو اتفاق بالهفكرنيتنا روسيا بيجن او اتفاق دو اورتا روسيا وتركيا وازربيجان علاقه بو تشيكتنا يعني جبرك نا روس قبول دكن نا ارمني قبول دكن وباحتمال اخر ازريجي قبول لكن يعني ازور قناعتين وريه تشتكي لما ازربيجان لازم تشد فكري دبي ود اجي وقت تفكرين رولك اساسي تونيش خو يعني وي هبونك بر بتشوك بكون ولدرواي قرباغ ولدرواي وان جينا لفكني بنشوكي يعني قرباغ عسكري روسيا تدبن دفان كوريدور هذا جادن عسكري روساوي بتاني تدبن بحثا يعني الروس وعسكري تركا وكي هيتك وكي يقدو هيات شان هيات ياجي بلكي هناك الشعوبيه هناك دراجي بلكي هبن يعني پر بچوک جبو مرکاره بیجه کو یعنی هزکا عسکریا رولکا مزم یعنی یک جار جوی بچوکتر اما راس فکری میگو کاره چی به او بردفکا وزیر درو یا خانما ناوی چی بو خانما مدیا ده مارینا زاخارو اویجی جاره که تشته گوت یعنی لسروی او مشی بو گوت یعنی یک جی لدرواي قرباخ والأذربيجاني بأدني وتني مركزي يعني بناية ده بهيئة بن يعني هيئة أوي بن يعني محتملة هناك بالتيارين بإنسان كشف بين شكريجي يعني أساسي كل نشان كر قوت كو نافروكا كاريوان ندوي بيماني ده يعني دوي على بيماني تونه إجا تشتكي فكريم دسری الشهر ده تزانی تشتک هات گوتن کو یعنی جسوریه داعشی قالك داعشي مثلا بالطياره بأو هاتن چون آلی آذربایجان دور كتبون شر دجي ارمنستان انها بحث تكرنكو يعني اللي ويدر هناك جوان قالك جوان هاتن كشتنا ما تشتكو يعني معرف كاره تخمين بك بر بآساني او داعشي هن وان دورانه يعني اللي دوري
ایجا گاوال وان دورانه دبی او داعشی یک بین کنترل کرن demek ki de ben rakırın çünkü yani Rusya mesela tehdide kamazına Daesh jibu Rusya'yı mesela Kafkasya'yı Çeçenya ve Çerken bifkirin jibu İran'ı mesela tehdide ka gelek mazına hatta yani jibu Azerbaycan'ı bu hoş yani Azeri bu hoş ne yani İran'ya var yani az fikrim acaba ne kadar bu ev beku yani pırtır heyetek çedikin sistemek çedikin ku yani ev insanın Daesh'in kuşun vandera ev dibin kontrol edebin ve bavaki kontrol kiri ben tasfiye kirin yani ben derxistin yani gava mere bu ya bu fikre yani pırtır ne ku Türkiye her Rusya'ya kontrol bike pırtır de xuyakin Rusya Türkiye'yi kontrol bike da ev insan yani çünkü dibe heyeteka devleteka resmi hebe ku karbi biki berpirsiyar yani gava ana bejin mesela Daesh'i teröristin yani her yek bir ki dere yani tu evakuani ku yani tu karibi binave UN ya binave peyvendiyen diplomasi wan tehdit biki tu neye ama gava Türkiye'de nav mesele be berpirsiyariya ku diplomasi Türkiye'de ser ku endama NATO'ya UN emvan hem ya fikrin yani pırtır embejin eğer Türkiye embejin ev biribinu yani kontrol ve servan hebe dibe ve garantiye bir de Rusya'yı jibuveci dibe sistemek hebe ku Rusya bu xoji bibine ku yani ev garanti demeşe nameşe tişteki uha yani ad fikrim yani garabe be tabi yani mi diyaptım az kasite tabi takibine rast yani tuzanı boş tuzanı mesele per tableher mesela az misal ekebidim beri ittifak ve ilan kirin bi 3 saata ne hepsi roja 3 saata diyara Rusya nav axa Ermenistan'a xistin tuzanete ev bihist de piloter hatın bele yani ev xistinat diyare tabi Azeriya Aliyev gomek istiyor özür xwesselam le Rus dikiyede hinek dibêjin kîn vanê kirin okey wextin kîn lê hinek dibêjin hinek ekspertiyê Rus dibêjin ki ev hanê ji nav axa Nexçîwanê hatiye roket ji wir teqiyayê li gor tifaqa a Rusa û Türkiye a 1920 ki nabe tu hêzek eskerî biyanî li ser axa Nexçîwanê de تدقيش أو ترى بوشخصن أو ترى باحتمال أخذ حسابه هنا قاتشي بوش بلقي تزاني كولكتيف اتفاق روسيا وأرمنستان هي روسيا ده هجر إيش فرصة أرمنستان أمام مداخلة بكن حتى أنا هناك هنا كخصت البواكي واتفاقي قناعتك مورس قناعتها خذني واتفاقي برواكب بك إنه الاتفاق بتشتري كيبون جهة برسية أو جهة برسية جا ما متأكد ما بدنا نتشكي جبت تماشواني ما بيجم تماشاوانê me karin pirsê xwe binivîsin tenê pirsa anha cewaba wê nedin em ê piştre cewaba wê bidin biraz zanibin lê bira tenê pirs hebin û pirs li ser behsê me bin yani li dervayê behsê bin mixabin wext têrê nake ku çünkü mamosta Ekrem dibe yani piştî middetekî dinê wextê me gava xelas bû wê beşdarî programeka din bibe dibe em wê yani wextê xwe jî em hesab bikin لي تماشاوان ما كارن بپرسن امي داويه برسيوي وان بدن يا كان خلاص ما في هيك زو خلاص كذا باور انا هم تمام بدني نهار وشواي يعني انها شر سكنيه لاف شر سكناندا شر جمدان نه سكني اف شر سكناندا شر شواي او منطقه ارمنيا بيشتي نودو سيا قرتبو او منطقنا ارمنيه تماما منطقنا دركدن أول منطقة كراباخ والأو منطقة كدستي سر أورتا كراباخ وأرمنستاني هناك منطقة هابون أو أسكري روساتي كور دربيوه أو باجارة كأر أذربيجاني أم بشوشا وفزولي وقال لك باجارة دني كدست نوها كل نوها دستي أرمنيا درخصن أو باجارانا أو دكونترولا أذربيجاني دبن يعني ستاتوكويا هاي بيباراتن بس بالشرطية ستاتوكويا هاي بيباراتن Ermeni ev hemû eskerêwan ji axa Azerbaycanê ki akir li gor hiqûqa navnetewî ana hatiye tespît kirin Ermenî wê hemû eskerê xwe jûr bikişînin ew mintiqeyeke Orta Karabağ ya jî em bê Orta Kurdistana Sor û Ermenistanê de ew ê Rûsyek hebin wir ew korîdora a herî biçûkek ak digêjî ser axa Karabağ kir wir de digê ser axa Ermenistanê
و کوریدورجی اوی روس کنترل بکن يعني وكي شوسيك وكي ريك انا وکریه که 5 كيلومتر فرياوي كوريدورك هي کوریدور کل چوکه جو خاطی که جربی کوریدورا لاچین یعنی بازار کردا بله بازار کردا بود کردستان سوره كوريدورك بوري اواي النخشواني هنا جان روسي عسكر روسي وراجي كنترول بكن اوی وجی کنترل بکن نه تشکیلین کاک مراد تشکیل گرین او کوریدورا کاک مراد گوت یا کوریدور کل چوزی که زدن کوریدورا لاچینه لسر کوریدور بازار شوشه هي بله او بازار ارمن آذریان ها دستی ارمنیا درخست او بازار او دستی آذریان بینن لی کوریدور يعني وكي هجمونيا شرعيا او درجش قراباغ شيء تابعي اذربيجاني يعني انا يعني بروبلم خد شده يعني نحقيا جوالي حقوقي انا بنتويد ارمنستاني كي حمول دجدر دكافن او اخا اذربيجانيه karabağ بخوش اوتونوميا ارمنيا دناv اخا اذربيجان دي يعني ارمني يقول ارمني بحم جالي به حقوقا له هي ام بيجن ام ناس بك ناس نكتشكي نك شغل شاودك للقول به حقوقا له هي كي يكدان توان ناس كي ارمني وقت اشغالجي بولور يعني وقت اشغالجي بود هات يعني جبوه حقوقنا نتوي بله يقول حقوقنا نتوي ام بحث كان جبوه او منطقه ارمنيا قش كنترول كل ويرج اخا اذربيجان قش دركبن هنا منطقه الدستيوان ده اوي عسكري روسيا كانوا جبوه شرط او منطقه كرباخ روسيا كنترول بكن دمينه اجا باش يقف تقول دست يعني باوردكم او مثلا عسكري روسيا يجي القرباغ يجبو ارمنيين سيفيل كاربن فيجر مالي خوانا يعني باوري بيبينن فيجر مالي خوا محتملا او كوريدورا نابرا قرباغي وارمنستاني او اكبري بشك كردستان صوربو او جي جار نجبونا يعني او ازري وام بيجن كرد وبنتي هنا او جي جبونا بيك وجي ارمينيا بترسن او جي كاربن فيجر وان مالي خو غندي خو دي عيني وري لبن نقطة كزين كذا ما خلاص بك أسبوع بقيت أقول نقطة اللي قناعتك مورية ما بريج صحبات كريبو شكاك مرارنا غريبة بركز قداري مرسي كي بالكش أز حسيم الشرطين هذا يعني أم برد فرحنا كن الشرطين هذا هي جاية كردي ما سوفيتي تبعتي كردي أذربيجاني كردي كردستان سوربون برسا كردستان سور أختو ألبكن ودفي ناكوكا أرمني وأذربيجان نبن طرف تلوك سكمي كردا تني ام بن طرف الشرقي وان ازرياد لفر كرد كارچ بكن كرد كان برساخه اكتوال بكن نهار روس هاتنه كافكاسيا وزان روسيا ايام قيصر وسوفيت دوربون بيشتي سوفيت يكتو دركتن خيالاني اب خيالا بوتين اب 25 سالا بيغار بوتين حادثه كافكاسيا لفر چي لفر اوروبي امريكي يعني ناكوكي اي جيوبوليتيك دكار زوري بدن روسيا هم جالي ارمنيا انا جواتا ارمني پرچا بوش بويدو علي آلیک نیزی خونیتی غربی دبین آلیج خوب نیزی روسا دبین بلکه آلی روسا گرانت بهتر گرانیه دبین لی جواد پرچه بویی آذربایجان جیش خود جواد اکوریه غرب و حسابی جوپلیک امریکی و بخوان زوره روسیا دن کافکاسیا یعنی بخوان زوره نه لوس استابیل هر روس استابیل بن وقتی از بیشتر کرد پرساخ و اکتوال بکن از جو پاشاروجه بیشتر کرد روس دکارن د پاشاروجه ده Ermenici Azeri zor yapıyorlar, beder kardeşler. Her doğalı zikar bejin. Ya alik bejin ne premiumi. Ev çağdı kardeş bu Rusa Persa Kurdistana sonra aktu elbebe. Ev çağdı bu çava Amerika'yı gelen metikal ve emhatını falan kasat parası. Misal Rusya dikar be libedere bere Kurdistana sor bu Kurdhane Kurdliverin em naçın yani dibin navek parasına Kurdada jibo hebuna xolbedere meşrubek qazdamen. أجبوش يعني المثال النبس أفتني بله ونهاجي حتى يعني أذربيجان جبوا كردستان صورنا بأذربيجان ده أذربيجان نها قصروكي قدر كذا دبي أمولاتكي نمرو دولة أم ملتي دولة والدولات ما قال لك ملت هنا كرد هنا لزجين هنا لزانكي هنا أرمني هنا ما فيهم حقيقة شاهية every vedeke kish kurdar dikarin kurji bi madem ma em multi devlet وچای اوکی ام وگن سر اخا خو ام قاربن جمر ببن علي كار خان جما افا بكن جمر امكانات شكل بوير دكارن دعوه هناك حقيقي مليجي بكن يعني تلفزيون راديو يعني از جبو چاv از نابم و ابي سب دوسب چاv كرد دكارن پرساخو اكتوال بكن و پرسته روجوي
وبرال بندبن وك هركسي حوجناك بله شر بله حوجناك بريا ديالوج يعني بريا نعم بله بله از ورد يعني جبو بده لفر از دكارم كرت بك از خلاص بكم كاك مراد بله بك بله انا تاخوين ام دريج نكم تشتا كبل بله دكارم اكسترا بيج نه بس چند گوتنا جی ادخوازم دوی اوه کرد بیجم يعني طبي باش طبي قصيته روشا ويدري لسر عردي ناس ناك ماما لقور تشتيكم بيجن دوي نابري ده هم تيجيشتن يعني يكجي بروبلما كو يعني وي كرد بخفقرن ونقرن يعني يكجي او بروبلما يعني محتملا 6 سال ده سر درباس بيه بلكي هناك ونقرن اما محتملا كو روسيا مادام كل وي درينا كرد وي وقرن يعني يكجي دبي تيكوشينك هبكو براستي يعني او اوليي بي پیدا کرن او آرامی او اولی بی پیدا کرن کو کرد جی کار بن وگرنو یعنی ایکو دخوازن وگرنو ولاتی خوب یعنی بی کو بترسو بی کو بخوف کار بن وگر یک جی تفگر یعنی بی آوای دوی ام وی مر بالبرچاف بگره آد دیا کرد بی یعنی کرد نوی داره يعني دبي نافندك وان تفقرك واني براستي تام ديمقراطيك بيكو يعني مثلا كردن أذربيجان يعني بيجي أرمنستان الجنب أما أذربيجان بيكو شو كردن أذربيجاني كسك الدنيا تيخ ناف خواه ليه كرد خوي شيعي وسني يعني بيجي اتفاقك أو بكن وبديالوجا كاشتيانه يا بحكومتها أذربيجان رنكو يعني بمخالفتك توشكرني وبيشكرني برتر يعني لسر أساسه هفدو فهم كرني تيجيشتني ام بيجن برنامج اوهال بروان يعني فقرا ولات و مثلا هنك ماف يعني كردستان صور ايرو يعني تشقا خيات كخياناك بلكي زحمتها اما لما دام يعني روسيا هات يدري روسيا دبي مزانب يعني هي زكا سوبر يعني مثلا مافا وازاديا ده يعني جشوفينيزم اذربيجان جي وجاء ارمنستان جي كاره بريكرين يعني او كرين çünkü امبراطوري هيزن سوبر دنابوان بخدا يعني قالك ملتي كولتورو ناشونال يعني جروبين اتنيستين جروب هناك يعني دفان مثلا ده دولة ناسيونال يعني دولة نتوي شوفينيست قالك اكترن يعني راح ترن çünkü دنابوان بخدا روسيا يعني دانا ما في كولتوري دانا زمان خلق زماني خو بخينه تلفزيون وان هبه روزنامه وان هبه نه بروبلمكي يعني لهر دري ام بيجن افانتشتا قال لك باساني يعني جبو هزكا سوبراكو يعني قال لك ناسيوناليتي وزمان وكولتورا بيكتي تي اوكرين اجا يعني افير سياسه روسيا سوبر هزكا سوبر المنطقه بتايبتي او منطقه تاريخيا هي وقتها سصالح يعني حجدان نوزدان ده وقت شاري ده قفقاسيا يعني ام حسابك و بفي انا افيمانا كو خصيه دس يعني وي يعني ناف بين كار وكنترول كرينو وغارانتور في بيمانه كو خلق سيفيل ام بيجن ورن فغرنجي خو بارامي بيجين يعني افيا قاوا مر روشا ارمنستان تبخو قوت دي برچبيه وانا ويبر كدهره محتملا ابي كوج قرباخي وج دوري دني ارمنيه كو انا بدغرن ارمنستاني والكامبا بيجينو بلكي يو ان تي كمان هذا مساله الازربيجاني والقرباغ ام بيجن نشغني روسيا يعني مع بقصدا ببروغرامين اليكاريين مروفايتي انساني يعني تندرستي وخريك وتشمشتيوها او يعني بفا او كان نافنتوي يكجي افتشتوي چوناتنا بدمكي اد ديا سوبر وي روسيا دمك جبين سالا دريشتر خويا بمينه ويعني وكي دبا بالانسك وكي مانداتريه كي كل سر ارمنستان وازربيجان ادبيجم يعني ديالوج وان بفي معنى كردا كاره بروسيا يجدبي يعني هم ديالوج بهم وكي هزكا مانداتر كوفان مسؤوليتها قرتي سر بشتاخه يعني وقت اف مسؤوليات قرتنا معنا خو المقابل يو ان جي يعني نتوين يك بيجي اف مسؤوليات سر بشتايه يعني بيمانه ناب نتوين يجي مثلا غارانتيا جيانا انسان زمان وصحه وان وتشتيوها دخل كارن تشتابو خوازن يعني كردستان اصور بلكي پر زحمته لاما وغرا واني ولاتي وان باجاري وان بن غارانتوريا كو جروسي بيقستنو بديالوجا بحكومتها
مرکزی ارمنستان و آذربایجان هر کس لگور شرطی خواه و یعنی داخواست کرنا کو یعنی باجار وان ایرو یا جبر پیتر مختاریت بن یعنی مکتب وان هبن یعنی مختاریت کا اوتونومی کا کلتوری یا زمان یا مکتبه یا وگریانا کو وکی کردن بیشن ولاتی بین حساب آذری یعنی ولاتین آذربایجان اما وکی کرد بن بزمان خو بخوینن دهریم خود وکی قضا وکی نحیه وکی باجار اوتونومی کا وانا وکی بلدیه حیا درجه که به اوانتشتا ادبیم کاره و نظام یعنی وکی ام بيجي بدوسي قوتنا تكاري ديتنا خسر بيجي وامجي يعني تشد فكري دبي وارده مرف قناعتها مثل او تشتاقو او تشتاقو از بخوشي بير يعني خو از ورد فكرن يعني راستي از بير يعني وقتها از اجي وقت بيجم انك بيجم ما ويسبي وهي حق وحقوق بالسنين لانه شرط جوار هيك دعوا بكم بكيماي بله دعوا بكم وبجرانيجي بالروس يعني بارمنستان يجي حتى لبجراني بروسيا واذربيجان ديريكت ديالوجي يعني روس وقت ماندات نودري واذربيجان جبل كرد ناف اخر اذربيجان عندنا يعني حتى لازم بارمنستان بكن يعني ام نبج مني وانا امنا تدي عم بهاف رجيان نبج مناتي نك يعني ثاني ديالوجي ما في اخوه يعني حق اخوه بخازن بله اساس جراني بروسيا واذربيجان يرجبو تشادين كزبرك يك جي ناف اخر اذربيجان ضد روس لور مانداتن يعني الشرط غير هي واجي ورد فكر نحوجي انا جي دعوه ما في برمزن سياسي كرسنا صور يعني به نذكر سر اخاخه ضد جوان بن اليكار او خانيه واني خرابون كده ايكونوميك وكاربن اللي خسر نقاب اللي جيز لي فكر بكي ما يبحثاوي بكن بوير بكار ايدي مساله ملي ورن يعني داخازه كلتوري وداخازه نظام سياسي حتى بلكي ام بيج بوير بكار دسبيك كاك مناجبو كرد كاربن وگرن سر و اخه یک بخواز اوج بلکه وقت به وقت يتقول قال لك نگنجي وقالب دوله جوان ببا اليكار يعني جوان شرطا شيء قالب ور بيجي بلکه فقط 20 سال دركتنه و بخوش قال لك عادي او بازارك ارمني بريك 20 سال داوي كتنه نوها كجي دركتنه قال لك خاني شوطان ده وخي دركتنه يعني وقت قال لك جي بازار كردابون مثلا كلبجار بازار كرداي كلبجار لكلبجار حمو خاني وبخط تلفزيون بركي دي شوطانه وقت دردكتنه يعني وقت براج جوان نمين بس ما دي بس جوان شيء شرطه كي كارو بيجين هذا يعني به دولت كار يعني كرد به كوميسيون كي كوميتا كي تشيكني كاربن في برسيتي خروجوي جووي از بيجم شرط هي او تشتا جوجي از باور ليفل تشكي از ده بيجم اگر باش عارف امي درباس يا يعني كرد مي درواجي وظيفه ما بيجم قاوا او سني وشيعه ويزيدي ورن باها سر اساسا كي سيكولاريك وهركس يعني هركس ناسنامه خويا دينيجي سربست بيجي وظيفه ما يكرد دينيجي يعني ام لغور شرط وان تشتكو اوج ما دخوازن ام بشرط وان على كاريا وان ممكن يعني نكو ام تشتا سروان فرض بكن باشا ما مستع من درباسي برسا خويا ادني بن اكو اساسي داني بو ما ديارجي كريبو ام ور سر برتوكا برز مسعود بارزانی سروک برای هرما کردستان و سروک پارتی دموکرات کردستان که ای سال یعنی من سرید جی بحث کرد به مناسبت 3 سالی رفراندوم و به مناسبت کمپلویا 16 اکتبر یعنی مهدها کل کرکوک و گلک پرچین کردستان یعنی گلک بشه کردستان بكومبلي كيش دستي كرداهات درخستن بوي مناسبتي هاتي نويسين ام بشكي بحثا ويا بكن هات چن قوتنا بحثا كتابي بكن ام فقرن طبي ما قوت بوك بلي او كتابتين شاندان اف برقي كتابي كتاب اخوة بالسورانية إجا ما يعني تماشا مافاني مجد برا إيش خزانن كو أمي برتر يعني بحثا أوي بكن أمي بحثا كو يعني بريز مسعود بارزاني جي الدوان بويرادا بحثا رولا إنجليزان ورولا أمريكيان كريه كو بلكي دوان 3 سالا دا قالك تشتاتنا نبي سينما يعني مثلا سر رولا إنجليزان سر رولا امريكيان يعني رولك خراب ليستنك بوي معني مرة بيجي بلكي ارقام يعني او در
تسيرك نافنتوي رول دولة هناما برز مسعود بارزاني او دكاكو يعني انجليزا وامريكيان هي راستران بيجن يعني براستي الكتاب ده بفيا وايتجري يعني نكو انجليز وامريكي وكي دولات تنا يوكرين ما سفارتين يعني باليوزين ام انجليزان وامريكان ين لبغداد يعني طبي تن توان باركرين وبحث رولك وانا خراب تيكرين ليه يعني لهن مكتب اخوها مي خواند يعني بشي بيران ده بحث النافي باليوزان تيكرين اما البشي مثلا بشي داويه ده هنك بشي دين لقافا هنك تحليل واناليز تيكرين برز مسعود بارزاني جي يعني بيجي يعني امريكيه وبيجي انجليزا يعني بو معناه يجي دي اما يعني لأما تجي ديار كري ده يعني سفارات بيجي بحث رولا وانا اسفيلا تيكرين اما يجي بده نشاندان يعني معناه يكتده لو ما جاء معناه يجي نفسكاري كتابي قابا خستيد بنشاندان يعني هل بمعناه كدبلوماسي وبمعناه كشرط وشروط الشكليه وقت ما جو كتابك بتشوكه اساس يعني تبدا استدو حفدرو بلا بالصورانيات يعني فيسي هجمارة كبرزيدا قاسكم استيجيشتم يعني بلكي شاش ما خاصو تيجيشتم يعني جبو بازاري هجمارة كفره نات يا شابكرين محتملا يعني جبو دورين دبلوماسي وكسايتيان هنك دزقان يعني بالدرجة كمحدود كري هات يا شابكرين كتاب مخواه بشكوي بكرتي يعني تاريخ كردستاني شر چالدراني وقصر شيرين يعني دبشبونا كردستان دنابنا عثمانية وصفوية ده بكرتي بكرتي طبيعي افتشتين دقوتن يعني ما رفع عم دكيكو يعني برز بارزاني خواستيكو يعني ديمنكي بري قشتي تشيكا يه تاريخي برسبكتيفكي بده بشترا ورفان هر دو بيرين يعني مثلا رفراندومي ومثلا او شرع سركركوكي ودفرين ين لهف نكري كود 16 اكتوبر ده بيكاتن بحثاوان بيشترا بحثاوان بك لو ما جي يعني كرت بكرتي مثلا بحثا دابش بونا كردستاني كريه بشك دامزراندنا دولة عراقي بشترا هاتيه سرويك يعني دست بيكا 100 سالا مدى يعني بيشت شر جهان ايكي كو بريطانيا انجلترا باراوي كتبو بحثاوي دكيكو يعني دولة عراقي چواد دامزراندن و کرد به ما فاتنشتن طبعا لوی داری گلک بویارتی دستشان کردن یعنی تم دولت نوابو یا عراق ما في کردا انکار کریه تم ندایا تم خستیه يعني دولتك يعني عربا بيكاتي ما في عربا بيدان كرد يعني يا تنبي حساب كرين يا جوك حتى كات مسعود بحثا اويدك وكي باشكو تم هاتنا ديتن ما في ونات يدان وكرد تجاريج حالي خواج روشا خوا ممنون نمانه تم جما في ازادين خو بيبار منه لو ما جي بشتريجتي حتى شورشا ايلوني بكرتي بحثا اويدك صلا ششتيان بيجن بشتري بحث اويد كدوره صدام دكو يعني كرد براستي يعني كردان او كا بر دجوار روشه كا بر دجوار بطايبتي دسالين بشتي حفتي دكو يعني حتى حفتي بينجا يعني كو صدام يكجار يعني بو ديكتاتوريك يكجار حساب جندات برسينو ويعني ريشكا قالك دجوار اني سر كرداو مثلا انفالي ومثلا راكرنا قنداخ راكرنا قردا ومثلا برزانيا اسيمله كرنو مثلا يزيدي تشتاق شو صرت سكنه بشته مثلا تيكوشينا لهمبري في وكونغرا اوبوزيسيون عراقي و 2003 داخستنا رجمي داوي جا مثلا داعش بشك هيئه ده و شر داعش كوهات حياه موصلي ودفري قالك دنيا قرتن اللي بيقدر يعمل سر نسك انما يعني برز مسعود بارزاني ده مثلا داعش ده قابا بحث كيف ده داعش كابهات كت موصلي يعني عسكري طبيعي ام قش باش تظننا مشاهدين وان بيرا
يعني البرخانه بلا بو وشارنكر موصل زوكا دستيوان بشترى برب بجير ده چون برب نيزي حتى بغداد چون لدبي ما تخمين نذكر كوجنشكا و داعش فقرة سر يعني فقرة يعني بري خبدا كردستاني يعني دبي او مقاهي في نذكر بحسابيات كا ودور ده بيكون ناف بدا يعني هناك دولتين جيران دبي يعني رولاوان هبوك يعني بتشويك وان ابيكو هاتن سفارتي وان الموصلي هبون والبردني هبون يعني قاسي از ناف نات يداين هلبة ما مرفجوية دردخيم بس بخوية دردخيمكو يعني رولا تركيا قالك تذهبوك يعني بري داعشي بر بكردستاني و شو بحسوياتك ام طابل سرويان ناسكن ام درباس بفن وكيدين بحثات شهية يعني مثلا كو تيكلي كو هيفين كردان بشتي رجما صدام كو دستورك نوها تشيكرين ماده 140 يعني كو يعني باواكي اشتيانه وبالهافاتني بين اوكرين ليه يعني نتيجه يعني برز بارزاني بحثويه كيدكو يعني هات جاشوي نقطه كي يعني من بغداد بشكل دست شيعيا يعني جرانياوان شبو سياستك الطائفيه شيعتي اوكرين يعني خاصه ما في كردان وما في عربي سني ندنوان وبتايبتي الهمبري كردان يعني او ما في ازاديين تشتك سوز دابون كردان تشتي دستوري دهبون ناتن جيب جيكرين يعني هات وين نقطه كو يعني كرد هات النقطه كيكو مجبور مان چاره كي بگرن يعني اقوى دجمنايتي اقوى شر نه كرد كارن زورا بغداد بدن ونجي بغداد زورا كردا و تنب كنا قدر اما هر دو آلیجی عرب و کرد بر وی دیشین بلکی باشتر به یعنی اگر چاره سر نکن پروبلم خو ببن دو دولتين دو ملتين جيران دو يعني كرد فقط جوي اوي وبحثا اوي دكا كد 2050 ده سردانك امريكا بيه وچغي اوباما لوي دريبو بحث اوباما را كريا جارا پیشي طبي بري جيفينك لكردستان چي بي همو بارتي كردا جيفيانا گوتیه کو از بحث بکمونه پیشگیری شی بکن همو یا خواستیه دبی پیشگیری همو پارتیین کردا بیل سرویجی يعني جي بارتي جداي كرداد هيا تاوي ده هبونه يعني سري ده قبات طلباني يعني لغور دياري كرنين يعني برز بارزاني او اوباما يعني بكيف خوشي او كريه قوتي غاز روشا كردا زانم سروي قال خواندنا اف دوسياما دستي اويديا دستي جو بايدن ده و لقالوي روني في مسألة خبر بدن رودن تاشتي ده قويا بناوي تاشتي يعني ميواني وي بايدن تاشتي اما چند ساعات او اف مسألة خبردان او قوتنا كو يعني كو بايدن قوتيه كو اشترت تشتكي بيجم يعني هي از و تو قاوا ام صاغتي خدا امي سرخبونا كردستاني امي ببينن بچاوين خو دوي وقت داتيا قوتن هي بشترى فقاريا كردستاني و اول بسولا 2015 ده بشترى بحثا بروسيس الرفراندوم يتكرن كد هفته حزيراني ده حزيران 2007 ده بارتين كردا همي بهفره قرار دانه لغور به هنك دزگه و ريخستن و هيئت هاتنا آفاقرين بي مشاندن و رفراندوم بروسيس دايا للور او دكيكو يعني بيجي حتى وي شاغي يعني دنيا ملتين دين امريكا اوروباي ملتين دين كس يعني جمره كس جمره نقول كو ام لدجن لجوي او بيفا او فرحش لهمبري ما هات نشاندان دجايتك فرحش هات نشاندان او كبري نربون لهمبري ما دجبون جبوكو امن كاربن رفراندوم يبكن هر تشش دستوان هات وان بروسيسا يك بيك يعني برز بارزاني بحثا وان دكه جويني خوي ببارتيارا ببغدايرا باوروبيارا بامريكا الوي دري بحثا اوي دكه بحثا جويني كي دكه كو تدي خوان روجي هاري داويد يعني او مكتب قوت المكتوبه كا تايلرسون سروك وزير الدرفا امريكا بيشنياريش
ji barzanî re anî bû ku yanî paş de bixin, eger hûn paş de bixin yanî em ê alîkariya we bikin û em ê rêz bigirin ku yanî referanduma eger welhev nekir bi diyalogê we û Bexdayê, piştî wê em ê jî rêz li ewa biryara ewa bigirin ku hûn referandumê bikin. Ya li wir dibêje yanî yani min gotiye ku yanî hinek garantiye din yani pozitif dibîne wê mektûbê Barzanî bixwe, gelek pozitif dibîne. Lê dibêje ev serê xwe carekê nikarim qerarê bidim divê yanî me bi hev re daye me qerar organên wê û partiyên din jî bi hev re em qerarê yanî berçav derbas kirin. A dinê jî daxwaz dike ku dibêje di wir de nuqteyek heye dibêje yanî gava welhev nekir Amerîka ê rêz bigire li biryara we yanî li karê we referandumê. Yani dibê hûn nika yani dibê ez dixwazim vêya bigwarin şûna rêz lê girtinê bêje yani binivîsin ku em ê piştgiriyê bikin yani piştgiriya referandumê bikin. Tabii ew ku li civînê de yani konsolosya Amerîkayê heye, ê Brîtanyayê heye, ê UN hene yani neteweyên yekbûyî hene. Ev Amerîkayê dibêje Brett McGurk heye dibêje em nikarin. Netice yani li hev nakin li wê derê yani roleka xerab li wê derê yani hem Barzanî ji bo McGurk hem jî ji bo sefîrê Amerîkayê behsa wê yekê dike. Referandum bi ser dikeve lê dibêje ku piştî referandumê yani ew yani ewa ku Bexdayê tedê ew pir dijwar nîşan da û hemû yani balafirxane girtin û biryarên hişk derxistin û bütçe birî û meaş birî û ewan tedbîr berî wê hemiya dijmêrdin ku çawa hişk ev tişkirin û dewletê cîran ji bê ku nav bide yani behsa wan ewa tê kirin ku çawa yani eweka dijminane, rewşeka dijminane ya jî bi çavekî dijminane û bi karûbarê dijminane xwestin wê pûç bikin. Ya di vir de tê nuqta ew ê ku yani netice li gor qasî tespîtên tê kirin yani di 16 Oktobrê de yani tiştê ê xuya kirin yani hikûmeta Bexdayê Heşd-i Şeibî li pişt wan pasdarin yani heta di hinek gelek warê dinê de Hizbullaha Libnanî heye li rex wan yani tê ew kirin ku beşek ji yekîtiyê yani ew kesên ku peyman bi İran mesela tê ew kirin ji xwe bi pasdara beşek ji kesên di nav yekîtiyê de behsa yani nav naydayin ama behsa beşekî ji wan tê kirin ku bi hevkariya wan û ew tiştê ku Kerkûk hat stendin û piştî derê dinê hatin stendin behsa wan dike li vê derê dibêje yani Barzanî dibêje ku ez dixwazim bêjim ku yani heta gotinê wî deqeyekê ku ez karibim bibînim yani li ser rola Amerîkî û İngilîzan ez gotinê wî deqekê belê Barzanî heta dibêje ez dixwazim li vê derê ji bo tarîxê behsa rola negatif ya her du dîplomatên Brîtanî û Amerîkî bikim piştî ku heftê hezîrana 2017 biryara pêkanîna referandumê hat dayîn Frank Bakerê ambasadorê Brîtanyayê li Iraqê ku di destpêkê de li hemberî vê meseleyê mesela referandumê xwesta wî li hemberî vê meseleyê vekirî bû û behsa hemahengiya û hevkariya welatê xwe û Kurdistanê yên rojên pêş dikir di dawiyê de dibê wî jî roleka gelek xerab li dijî Kurdistanê lîst û haya wî jî gelek fitnegerandin plangerandin û nehêniyên li dijî Kurdistanê hebû heta destî wî bixwe jî têde bû vê tespîtê dike yani dibê heta destî wî bixwe jî têde bû li alîdinê behsa ew ê Amerîkî jî dike Douglas Slimani ambasadorê Amerîkayê jî li Iraqê ew jî dibê roleka xerab lîst
هم دحفدانا نيارين كردستاني ده يعني جيران بيشكرنا وان ده يعني دولة جيران كنت قاسكن بي كنا نافي وان بي اوكرين هم دحفدان نيارين كردستاني ده هم جي دريكرنا الرابور واقادارين غلط بحق كردستاني ده بو واشنطن يعني بحق تفقري ده تشتي غلط شام وبحث جنرالي او عسكري نابنتوي بيمانا ناتوي يجي او الديج دايشي بس اويجي دككو يعني يكي نوبو ام ناس نذكرن اويجي رولك خراب ليستيا دبيجان طبي ام الفي دريق طبي وك ما نشان كل قسطنا نعم بيرا ريفراندومي وياجي اي دورو دريج بحث بكن قالك هاتن نفسين الفي دري بالكيشكو يعني جرى بيشي بشكل جرينجيجي دور ديا يعني سروكي هريما كردستاني سروكي تفجرة كردي بزاوة كردي دفي بيريد يعني سروكي ترافيك يعني ترافيك كردا اي نتوي يعني اتفاقها مو بارتي ابو سروكي وي بخوا كتابك نفيسيه دفي كتابه ده هنك تثبيتين وي هنا تثبيتين تاريخي وي كرونولوجيك اي بريجي قالك هيجانا اللي يعني اف تثبيتين وي لسر ريفراندوم ولسر كومبلوجي قالك هيجانا دوان تثبيت خود جي او جرى بيشي بشتي 6 سالا وكي رسمي يعني اوك سروكي هريمي بو يعني سروكي كردابو سروكي كي البجارتيه نتويه كردابو يعني وي وقتي كورولا اساسي دليست شان دكو يعني بريطاني يعني انجليز كان او يعني السفارتيه ده بجي رولا خراب لستنا يعني اوام بخوجي روليست يعني نكو تاني غالي كاري كرنا ياجي بشكرينا كرنا رولا خراب لستنا هذه قال جرينجا اجى تبرا من بري مثلا يجي ايكو افتشت يعني قلت رولا انجليزا تدهنا كم انسان هبو يعني براسي انا زانم تشخوا ساعتنا نفسنا ما اكرم بلكي تباشتر تعقيب لك كان يعني روزنامه كان كسان بحثا وياكي قالوا كرينكو يعني رولا انجليزا دفي اوي دهيا اللي قال يا امريكا كل دريتي قلتن اللي انجليزا دجي نا بحث كرن كان نفيسيته انا ازوي باش زانم هيج دسبيكي يعني هي دمها اكتوبر بخدا يعني هين هم بيجي بك شن روج دسرا درباس من نفيسيته انا كو يعني بحث اوي كريا كو يعني رولا بريطانيا رولا انجليزا دفي كومبلويدا هي تبينا نشغل من يعني الهر دري نبجي يعني او جين برتر ام بيجين ديار كري بيوندين ام بيجين ان لقال مقام وكسيتين كو بيوندي وديالوغا ما هبون ين كردستاني از قالك السر ساكنين كو يعني اساس يعني هركس دبيجي ام كرد هوارك دانيه ام بحث اوي دكنا ما ام دبيجين يعني ايران عراق تركيا اري يعني اف خوياكري اف هنا راست هذا لي بلانغير في مساله خاصه كنتي خوياكرين يعني ناف سركيشيا وان بريطاني هنا انجليزي هنا يعني اف تثبيتات ابو ومجي دوانجي او ده من بحث فيا كيكر تقاري بشكل يعني بحث اموار بلكي بشكل دريش كل بقرا اما مخصص رسمه كي بدم يعني يجيبوا الناس عندنا كتابه لي دفينا بريد ام تاني خو السيرفر فوكس كي تشي بيدا بكن تجي ويشاغي بحث افان شكل نفيسيته انا دوي باريد ازانم تقاري تشي بيجي يعني او رولا كو يعني انجليزا رولك ليست وايرو سروكي كردستاني جي في اوي يعني تستيفكا بخوجي يعني تشوكي يعني او دناف بويرا ده يعني كو او نزان باوي كيزان بالمعنى تدبيجي شي يعني سيرفان تثبيتا وتثبيتي خوي بريجي بشكل بحث وان كاربي بكي بالك اكمل كلك سباس بو شيروا فرح ومعلوماتي باش وباورت كمش قال لك هداري مجرى تستنهبو ساعات خوش راست يعني خبر ساي انجليزا كاك منا توزانه نه كرد هر بحثاوي ذكين يعني وقت اقول بحثات شتي كونكريت ايرو بكش بو بلا نبت تماما لي انجليز يعني قال لك جرات برسك ناف كرداد هي اختو ال دبي او انجليزي كرداد شد خوازه هر كردك بحثك جالنا
براستی از جارنا حنک دکم از جارنا چند کنفرانس وقت حنک جی گوتی از بیشم کینا صلاح الدين ايوب ما داك شيء از حنك جان اللي بالراستي تي هي اللي قنعتها اساسي كاك از ورد حاسبين برجوانديه انجليزا المنطقه امتى المنطقه ولات متى برجوانديه وان جيو ايكونوميك بيتر يعني جيو بوليتيك جي اللي بيتر جيو ايكونوميك جبوك جيو ايكونوميك جي كردستان المنطقه هرمك قال دولمنديه او و حساب اوان جيو استراتيجي انجليزيا هرتم لقال دولة داغركري كردستان بويا يعني الطرفين وان بويا وان حسبان دي قضيه وان برحتي ذكارن بدولة منديه هي بس بخن يعني زمانه بريا زمانه عثماني دي بيش عثماني جي وهاج خطو زانه لي برسا هو امر كونكريت عراقي ايجار يعني خاصة اوك تاريخ تشكي تاريخيه يعني بنجاكي بنجي تاريخي جوان مثلا رهنا رحمه بابي شويه شويه مقول يعني ام ببين صالح سيدي ام بجند كرسان عراقي تشكل نوزداد الشيخ محمود البرزنجي بيش تبي صالح 38 وقت لما مصطفى سليماني درباسي ايراني دبي حتى تشكي جرينغ فيجن يعني مثلا في داويه مديت اسبي حسيان راستي وقتها محمد مصطفى تدين بسرقون السليمانيه بها بالريا رخصني كردات درباسي روجاتي كسان باللي ولد هذا تدي روس كسان ايران اللي بتشاغي كان روسات بينه روس جرد بيجن دمك خلبي دري بهله وبشيره زبرقي انجليز بيتنا يعني تخاطب بتشوف هر بي كردابون هر هما هر نخواست نجبو او انا شيء تاريخي ديارم جخا وتشاي وان بالافرا بومبا باران دكري يعني بس تقول قشوتان بالافرا يعني جبو تاريخي تشيكا كون سياسه كون امنا بدجناتي ام وقت دبلوماتيك هم سياسه كون دجبريا كردا هرتم هويه يعني نوك امريكا روسيا فرنسا جانا بالكردابون جانا دجبونه تدي يقول نافعته ليفانا هما هرتم هر دجبري كرنا او علي كني ايجار امور سر مثلا كونكريت بريك توري وير اتشكيت بيج خازم بيجم يعني جبو يعني قوي تمام كده يعني بريز مسعود برزاني نافي انجليزا دايا يعني انا مثلا نافي امريكياج يعني رولواني خراب دايا و انجليزا جي دايا لبالكيشة مثلا جبو امريكيا دبيجه سبب شيء يعني سبب يكجي يعني او مثلا او يعني كرد نقطة الشيعة وعلاقك تمامي فلان ليه يعني تشتكي دنيا دبيجه مثلا دبيجه لقور قناعة تاوان او بوكو يعني اگر يعني ام رفراندوم نكن و دست عبادي خورتر ببه عبادي كي خورت و كاربه ايران جاوي درخه جي عراقي يعني دبي لو ما امريكا ندخل رفراندوم ببه دست عبادي حيدر عبادي يعني دستي ضعيف ببه او ضعيف وشغل وان باور كركو شغل ايراني يعني نكاربه ايراني درخه وقتي كونجكتور يعني دبي او حال بك دبي نوربو يعني ونوربو او ينكاربو درخستان ولا نخستان درخستان جي لي باكيشه تو السبب كي يجيبوا او نابجه ثاني بحثاويت كك رولاوان خراب ليستن نابجه تشم سبب ازيجم راح صلاح الدين ديارج ما دكشيري الكيناوي لي اساسيا فكره برجواندي وان جيو بوليتيك ايكونومي نب كردار يعني نا خصوصي ورد لي هرتم لقال دولتي داغر كربون اي منطقه ما عندنا يبغوا يجي اساس تجي كردابون ليه الدخاز سر مثلا اك كونكريت امون سر مثلا اخوا يبغوا تدي تمام بلا نبل يعني نوها بر اشكريه نشتيك جو اوجي تشتكي مهم از الوربيجم بلكي وقت بتشتك از شي كزانم وقتك بشتي بنود يكيد هلشانا صدام وقتك تين عراق تبي انجليز وامريكي بهبره بون اساس او امريكي بون هبره بلي دبيجن جي انجليزيار وقت بريك انجليزيار بيجن تدي او قوتي عسكرينا اني بون كرزاني دبي هر كاس يجي هنا كمنطقه شيعه بمنطقه بصره هنا كمنطقه كرزاني هنا كمنطقه بغداد دبي انجليز هم بري جوان بيجي هون كنت قلتي ام ناس منطقه كرده يعني وقت ام كردنا الحفل يعني فاتني خدي قرابي صدام فلسطين جي دزانه كرد يعني او بخوجي دزانه كرد جوان حزناك وقت اسف عندك اساس اوي زانن يعني بشكل كلنا كردا بلايك مزنه خوجوي بلايجي دور دخن لي يعني
باور دكم او para اوي جي كاره هبه ببوره من بيفاتا بري يعني ما شغل توني بلير بو راسته يعني هرچند توني بلير دبيجه يعني تدي سوسيال ديمقراط بو دبيجه يعني بوش از اقناع كرم يعني رابور ميدان فلان كو تشيكين كيميائي هنا بيش دركات كو دراون اره طبعا يعني الدنيا عم بيجن تشيكي كيميائي كو بيشتي الحلب تشيب كارهات يعني تو بيجي العراقي تشيكي كيميائي تو نتشوا معرف كاره بيجي او شخ جارك او دروتيه ليه بقناعتها من يعني اساس نيتها وشارتي يا توني بلير او بوكو يعني منطقه بصراي او خويجه او جيغو بترول مزن يعني اوان او در هالبجارت هات نوي در يجيبوها قلت مش كل نوي در يجي ساكنين حتى قوات ايران يجيبو بشتري قوات ايران يجيبو نخواست بايران رتيك من كونفليكت مزن كوكارات تشتي عسكري والشر وتشتي بابشني مزن در كذا هنا هي يعني قوات اخوه ام بيجي شويه در فاكشندن يعني اشكال وهات يجيبو بترول يعني ببوره ليه تظن بترول عاوي عراقي يعني تشتكي يعني مثلا عراقي وبترول وانجليز ننه يعني از دكار مره بيجن شر جهاني يك امين ده حتى از دكار مره بيجن the psychic people تشتكي قال لك بالجرين بلكي بالا انسان هناك شامل موصل وجهي كركوك وجهي نقول كركوك درام محافظه موصل ده بله سليماني هولير قش تظن وجهي دسبيكي ده لجور اتفاقا برجع بكن او روس وفرنسي تدي الهباي كن او ليبري شورش هنا بله موصل يزن فرنسا موصل يزن فرنسا دسبيكي باشا ورا ابو بله باشا حاجه فنال وان ديك حساب تشي وقت بيت كونجكتور تي غارتن هناك تشبه غارتن ليه فرنسي ممنون براسي راسته يعني فرنسي غير يجوي بيمانه حتى جبوه يجي زوب مصطفى كمال را ده 1920 كده اللي هفكروا زوفك شيانجي رحمه الله يبارك جبوه ده اجابه ثانيه جبوه تشد بحسابياتكم باشا ام زان العراق تزان حكمي نوري سعيد هبو حكمي قرال هبو باشا دوام كر حتى قاسم لي انقلاب تشكري بيش لي انقلاب تشكري قاسم بريار داك بترول العراق جوج زماني عثماني دستيوان دي انجليزيات وحتى دي خوازم كاربين بيشتي قاسم انقلاب تشكري قاسم خواست بترول العراقي اكل دستي بريتش بترول من دبو كمان بكارداني وقت بك ملي بك دولتي قاسم ديار بير درنك راستي بير درنك بيشتي صدام هذا الحكم صدام اختيار الحكم صدام بديار دا حمو بترول العراقي دستي بريتش بترول مان درخصن او عراقي درخصن كل ملي باشي وقت زاني ايدي مثلا كردا شي بو سوفيت وكردا اتفاق اوتونومي كرو عراقي بسوفيت اتفاق كرن اتفاق عسكري وايكونومي وسياسي كرن لبول تشتكي جرين هي تشتكي جرين او جي جبو كردا جرين جاي تشين او تشاراك وقت صدام هذا الحكم جي كبترول كل ملي انجليزيستان وسوفيت الاتفاق كر ويتشاغي عين وقت نها ويتشاغي بوك تركيا اندامي ناتو انجليز بون قوتن ام قبول ناكن بترولا كركوك دسر تركيا هذا درفا روسيا تشكر روسيا تشاي لسوريا جي خصتو دستي خو خطك بترولا يا دني تشكر كوريا برين سر بحراس بي او شاخ يعني جبو شان دشبن هب يعني نهاج تزان تركيا دي وقت تشيرشي بو انجليز ديار انجليز هر تم بترولا عراقي جوان خواستن او دستيوان ده كسغنك وقتك سوفيتيات هفته يجي دكر بروبلم در خصدن مجبور ما بوريك شكل سر بحراس بيده آن هاجي وقتك كرد بالروسار دكن ديسا بروبلم عدن دخن اجا امبر سن نقطه اساسي 2014 يعني برياره فراندومي ام قش دزانن پشتي بريتش بترول بو اكسون موبيل بو شل بو توتال فرنسا قش لهرم ابويا تركاويا اوروبيا وان حمو نفط هرم كردستان وان اداره وان كنترول دكر وان دفروت دكرن وان دكر كل شيء فقير اشفا تجمع برسه ان هاجي ايروجي ده شرط نورمال ده حتى جسدي شير كرد روسا فيدي بكن او جسدي شرج اوروبيا بكن او بدن اوروبيا تبي كيمجي شرط نورمال يعني اللي قال لك جرى انسان خلعت من قال لك جرى كي قداري ماشي قال لك جرى اجانا مديا دخينم وك هيا انسان جيتنا يا ناخذ زانبن
اف کامپانیا که مگوتن اف کامپانیا مجمارتن گش بريتش بترول اكسو او بخرج كردستان دركتن وسبب اساسي جو نبر زحمه ملالي خاطر جوجل اختي درخه سبب اساسي هذا قول هرم كردستان او لكاري تنيه بالراستي جي مبكاك مراد بريج مسعودك حيان هاجي مر برس يعني تش او لكاري بو كجيد ترتيان كني كان درخ سنه بلكي او لكاريا كروس نفس هات او لكاريا خراب تربو او لكاريا كل كردستان ابو دريدني تنبو رحمه لي جبو من برستك راسي ممكن تشكيدنا هب لي امن زان ليش تشتكدني هبو تشتكدني ايكو ازان من الميديا اذا جي هبو او يا طبيعي نظام شابو حكومتها بيشتي كو داعشات طبعا بيشمرقه مثلا موصلي زو ترنجر يا شنغالو موصلي ده هناك خطا ياجي عم بيجي درك ماين ياجي بامكاني شي بونا ما يعني مثلا كركوك ده بيشمرقه اگر يعني بري داعش نشنا او منطقه نقصان دستگاه چونكه عسكري ارديا عربه عراقي يعني خاصه من اردي يعني لحد ده سلاح اخوه رتبه اخوه تشيك اخوه جلي اخوه بردان وبازان وكشيان تدي او شبون حتى نزي بغداد چون يعني كركوك بيشمرقه بري خو گياند اگر بيشمرقه خو نگياند بنا كركوك و داعش كركوك جي تخستان دست اخوه يجوي دفرت ثاني حتى منطقه نزي حمريني ومنطقه شنغالي وبنيا خانقيني حتى ويدري بداويه ده خريطه که از پیچکی وها نشان بدم كتابه برز برزاني ده جهه يعني او كرونولوژي خيات كن يعني كنجي حدود بيشمرقه حتى حدود كرد حتى كده ربيع از ويجي نشان بدم ليه يعني پیشتو جا كركوك دسته اوا بيشمرقه مجبوري يعني دفاكتو چند بريتش بتروليوم رابو مركزه يعني كاروباري خوي شغل اولور بون يعني بترول كركوك وان دمشاند يعني اما كرد چون درجه بردان وقرت كليت كرن درجه بردان چون باشور درجه بردان يعني وي وقت گرچي اوك هبو يعني حكومتها بغداد محتملا انجليز وبريتش بترولم جل بشتوي شيبو يعني خلق كدهات باشور يعني كردستاني شركتين او نافي وان دان جوان رد قلتن که يعني اگر هم بری بحكومتها بغداد را لهف نکن کی وره بحكومتها كردستان را لهف بکه اما امتیازات وان و پیمان وان کل باشور انا اما بطال بکن اجا شركتين بترولي ينكو الكردستاني بون هنا قال برخدان هذا انا بحث بك يعني مثلا سوفيت روسي غازبروم بشتراهات يعني اف تهديد او نكر قال لك جوان او لها بري تهديد يك جيج يعني محقق سبب ديجي يعني مخص ازفي او كم يعني اب تهديد جيهبو واسطه يجا الاول يعني لبرد تشاوبو يعني وقت يقدر كتن يدي بشتي او شركتين جماعه در كتن يعني كورد بلكي كان ناس بحث كده چون دان قطريا فقيره اجبارك هبونا كردستان للسر بترولي دوما ها قطبك فقيره وش كبينن يعني هاجر حكومتها مركزيه شغل بترولجي ارزان بو ندهات فروتين ندهات بروبلم بو كردا شكل فقيره كردا چون دان قطريا طابق قطر راس الدوله ولاتك الدوله من اللي بوتنسيلاوي قارب درخ بازارات جهاني ودي قوتاوي او قوتاوي تنيه دان تركا ترجي هاتن او جي نبو لبي دريتشي حسابي جو بوليتيك جو خدتن تكليه كردا روسيا جي ور هبو ذاتن تكليه وان خطري روسيا بري هر كسي خانا خدا كل روسيا تكليه وان خراب ولا باش بو يعني تكليه وان روس نفس بو روس نفس يعني اف شركتي مزن ايه تجارتي و غرانه يقدر دكالي يدين دكالي روس نفس غران د كوزك سكني بو اما وانا دركتن وروس نفس كاك مراد روس نفس ريسكر روفنس دريسكر یک جه مثلا که پشتی کرکوک یه پروبلم نبودی کروشا کردای چوابه حکومت جالی که نی حکومت مرکزی تهدید بگیرد دگو یک کردار راست بکن ام جوان خود یعنی روس نف ریسک گوره کر از حسی میشه کردار باش بو او تشکیل لیوانج اتروای روس نف لین ریسکرن و آن هاجی بری دروجام لسر ویت فاقی خوندی بری دروجاجی دبیجن هیچ ریسکیه روس نفط خود بيجن ها يعني ايه اكسبرتي جبوش از بحسابي هذا كن ليه شبو كرد روشان قال خرابو كرد كتر روشا قال خراب دور پیش کرن جالي كي مثلا كركوكي هوزان اني سري كردا نقطه مهمه زي بيجن نقطه وچه روس نفط دوره
وقتی کرکوک ده هون زانن جالیه مخموله جالیه نجالی دور دی گرتن اردوغان گوازه دری بگرن جالیه سوری ده گلک جه وقت انفورماسیون از بیشتر باز زانن جالیه سوری ده حزب الله ایرانیا حزب الله ایرانی خواستن سر کردات بشینن روس پیشی سکنین و چاقه جالی مد مفهم کرد معناه تشتيل في كردستان العراقي جيوبوليتيك الحساب الروسي يعني روس هرچقات نلقى الكرداب بجي تمامي لنا خوازن اف دسكفتيا هيجي قشتيك بچه حسابيون هبو ديال حسابيون جيوبوليتيك جبوتش نورمال يعني هيزكا سوبر حزب الله يعني نور ابو مستر خوش چوغا نور ادبو حسابيون هبو ليش بوتش يعني حزب الله ايراني ویج آلیه کردستان سوری ده وانه جی ایش بکره جبوک تمامی دور پیش بکرنا روس پیشی سکرین نهیشن هزه ایرانی و چهید مدیار روسا سر بیا هات بحث کرد نهیشن حزب الله سر کرداد وره یعنی وک ام بیجن ده نه دیرکت این دیرکت تشکرتیا یعنی تدبیران کرده دو کمپلویا 16 اکتبر ده يعني بارزاني بخد بيجا كو حزب الله اللبناني تده ابو يعني حتى يعني جاء شري بشتوان شري القروانجي وقت آل ابراهيم خليل سحيله وان درا تدي خوازن اغربسته كي تشيك بيشي ده دنيا كنا نري حزب الله دنا وان ده هي تيب كردار على الدنيا يعني بارزاني قال لك عاجز دبل بيجا يعني وشاغي هفديتنا قطبكن يعني وي ولاتي ما اما ودكن لبناني حزب الله هانينا هي تيوان بمرر ودنين امي شر بسكنين يا نسك اما وشاغي معي مليكري ادنا سراك الجورد خوازن حزب الله ساكن مليكري يعني بيجيكي مليكري خوازن يمشي ها ليفر چبو ليفر كرد مجبور ما چبون روشانی آبوری گله خراب بو پترول نیافروتن ارزان دور پیش بونه کرکوک چویه سرماهین تهلیکه هیه روسنفت ها چگر روسنفت از ده حسبی نمیشه از آی روسنفت بیجم ها نکش مالاوان آب خودی مالاوان خودی آبا هاتون چاقه لیجو آی روسنفت گله ریس کرن هاتن چی کرن ملیارک دان خطر او حقيق بوريه كريبون مليارك وني بقدام كرداج بو قاربن خسر نقاب بقرن يعني اوكي لي او مليارك جي اكسترا دان شركتك بهفره جيرد بيجن يا مشترك بيبل بالروسنت وهرما يا هرما كردستاني ويا روسي يعني جيرد بيجي بيبلين كومباني اف هرما كردستان و روسنفت به هفريه اف كامبانيا جسدي شيس حسيوي روسنفت سدي اف كامبانيا بوريا هرما كردستان اد تشي تركي او خديوي اف بيبلينا يعني اف بيبلينا شركتا كردا و روسنفت به هفريه لي حسي كنترول دستي روسنفت دي سدي شيس روسنفت حسيوينا جسدي تشل کمپانیا آ کرده شرکت آ کردستان جد بیشتر کار گروپ سری چرجی ایوی کار گروپ عمله دیگر چاوا یعنی کار گروپ شرکت آ کردایه پیپلینه شرکت آ روسا کرده به هر رایه یعنی آ کرده هرما کردستان و روس نمیشه روسیا جبو شرکت آ پیپلین چه ببه پیپلین چه او کار به پترول درخه به بازار جهانی میلیارد و 800 میلیون جی یاترم لوی وكر ملكيتها شركتها يعني كسرمياني يعني بيبلين كومباني يعني او فرا او فرا وك فرا اي كردا سدي او مليون و 800,000 وك سدي تشلي اي كار جروب جبرج او شركات اخر دو عليا اللي فرا روسا فرا او فرا وك ديفيدند دور كار كاري دي بارت بلد ليفرج بوش يعني وك فرا كرداجي حساب ببل داوي قاوا فروتن وقاوا كارا قرتن جي ببريني وحملوا جبوتش بحثوا تفرعات يعني جبوتش انسان زدار ب افترس تشاوا هما جبر خبشيبو يعني افتشتي نورا تشيبون تشتيدن بيهرون ها وقتك روسنف دس بيكري يعني بريا كركوك روسنف طيب كردار تيكلي كرنو تشون وهاتو كامباني اتفاق كرنو بريتيش بترول برفكري بو جبر پترولا آکر وچای که مونا زانه دخواستن آکر کوکیج بکرن روسات خود روسنفت دخواست آکر کوکیجی ببه نه بس کردستان تنه ما حتى خواستن که یعنی چونکی کردا چند جراج بریتیش پترولیوم خواستن گوتن یعنی تمام کرکوک آن هم پاریزن اما
حیفه yani birêvê hat girtîne rast yani her çiliciye parastîne tiştek neşkiyaye tiştek xiranebiye werin dest pê bikin bişixulînin û bira berhemê petrolê dest pê bikin nehat yani İngiliz nehat. Ji bo çi ez bê ha British Petrol çi bû tabî wextê ki 100 salayê destê wan deyê petrola Kurdistanê giş pere û were çikîdinê bêjim roja ku 16 Oktobrê ew komplo çêbû Kerkûkê xistin destê xwe di medyayê de derket yani çet derece rast ama digotin roja dudiya British Petroleum çiye ser bîrê dest pêkiriye ku bişixulîne roja ku Kerkûk ket destê Bexda yani ket destê hejî şeعبî ez ê avê dest berhemê anînê kiriye aynî were baştir agahîl başta bata bin îjar zan çi bû îjar piştî wê British Petrol tabî dîn bû petrola bi milyara da gelek jê ez tiştekî ji girîng ez bêjin kontrakta Rosneft bi Herêma Kurdistanê re pîpelîn yani pîpelîn bi Herêma Kurdistanê re 20 sal ser 20 salî çêkirine 20 sal piştî 20 salî jî heger problemek tune bi otomatik 5 sal dirêj dibe otomatik ev kontraktan ana heye belê ha British Petrolû ne British Petrol tenê Total jî Exxon Mobil jî lê esas British Petrol ji bo ra destê British Petrolûm de bû yani o wê zelale ew Kerkûkê destê wan de bû destê wan de bû qebûl nakin yani bi Kurdar resme wek bêje em qebûl nakin lê ez niha jî tekrar dikin heger wan bikira yani me gotiya ew meselê berî wê tedî got ewlekarî tune derketin wan bikira Kak Murad gotiya Kurdar wan gowerin derxin yani Kurda nel beriyan wan nekir Kurdar negotin em nadin we ya em qebûl hatta bi Rusa bêtir jî bida Kurdayê bida İngilîziya lê wan nekir belê yani stratejîk gava me re bifikre jî gava me re bêqwet be û mitefîkê me re li wê derê Amerîkî bin û İngilîz hebin û êdilê hebin ne were heta ku me re biryarekê bide bêje yani em hemaviya bidin Rûsa kî dibe bira bêje ne were yani Kurda yani ev ne gune heye Kurda rasyonel yani Kurda ne dikir fexîra ne ji mecburiyetî be ew nabin ew ki derketin tabi derketin Kurd pere tune belê bêguman Rus Kurda wek bê tişkî ezmana lê digerin Ekrem ewa te piçekî cemidî û cardi ana hatiye tamam baş e belkî tu zêde xwe baş devam bike belê devam îca ji bo wê Kurda çekir Kurda rabû Rosneft dikin wextê Rosneft kirin ev plana êdî hûn zanin plana Kerkûkê û tiştê çê bû û ew hevce nake ez dirêj bikim hûn xwe wê navê Kak Murad behs kir bu wê çaxê 2017 wan mi gelek lêkirê rastî ser yani mesela İngilîz û heta mi gof Anglo-Sakson û tedî Amerîkî di hinek terefekî Amerîkî bi rastî şeyên bor lêkirê Anglo-Sakson got terefekî Amerîkî yani mi behsa dirêj kir rastî îro wextê Kak Murad rast got yani ana agadariyê didî mühîmin yani Kak Murad tiştekî rast got tiştek yani kitêba Mesrûd Barzanî yani başya wê tiştê çîkê wê çi ye ki wek berpirsiya herî jor ê Kurdistanê herî resmî herî temsîlkar yani bu rast ew tişê me lê kirê me wek bê komentar ya dikir me kesî guh nedame erê kesî guh nedame yani me çi dikir me hesab dikir tiştê li gor me dixwayan li gor me diyê nêrî tiştê li min têxê kîl pêvî îşî weka Murad got yani em hew çerçeva Kurdistayê nedifikirin ya an têxê me wala kîl pêvî îşî ye an jî ji bo çi ev îşa bû em digihan netîceke vana dikarin İngilîz pêvî îşî bin ji bo çi lêk tiştê Kak Mesrûd lêkiriye wek bû dokument êdî bû ji ber dokument erê vana navî îşî Vala nayê gotin ew gotin yani bingehê wê tune be belgê wê tune bin ew nayê gotin vana navî îşî de bûn ew wek dokumentek ji bo me jî wek êdî em jî rehet neke erê demekî em baş fikirî bûn wê çaxê em rast fikirî bûn lê ji bo çi ez dibê ha çi bû İngilîzce ewanî serê Kurda ma ne were bû lê Kurda çekir Kurda feqîra dan Rosneft ez dihesibînim ez niha belkî carkê me Kak Murad belkî zû sohbet hîne berî salekî wan ez bawer dikim ez dihesibînim Kurda rast kir ji bo çi rast kir di şertê tiştî rewşa Kerkûkê çêbû serê Kurda di wê rewşê de hew Rûsya karî bû petrola Herêma Kurdistanê derxista bazara cîhanê hew tu welatê neke ji bo çi em ne ji dilê me firam tevfîr dixwaz ya naxwaz ya em ji rewşa re el dibêjin petrola Kurdistanê ser Tirkiyê diçe Tirkî qebûl neke naçe yani wek yek esasî
تركي تكليه لكن امريكا تركيا جبو خوش دخواست يعني لي اما بابا خزك بخوتها بر حتى يجبو ودات يعني كاربو مسؤوليتك بدنا نصر الشيخ تركي شو بانجليزيه يعني حكومه اك بارتي واردوغان قسم من بشكل تركيا هبون او مثلا كماليستو افراسياي يعني اوي شوانيستو اوان يعني طبيعي ندخل دولة كردها بسركبه ونزاتش او طبعا ام بيجنوي شاغي يعني اردوغان وحكومتها اك بارتي دردوران يعني مثلا كو بترول جبوان جمي مش بو تركي جمي يعني وشاغي وذكرن ليتي تركي ازبوتش يعني تركي تكليه الامريكان نخوش بو باوروبيان نخوش بو بانجليزيان نخوش بو كنجي مشكله وان تشيفا وكانت تبين قريبو يعني قريب حفتا كي بقرطا نكشر دقشي بقرطا دي كنجي مشكله وان كان ببا ويبقرطا لي بالروساره يك تكليه الروسا خوش بو يشارن هاجي تكليه الروسا العراق يجري خوش بو تبع حكومه مركزيه روس تهديد ذكرن روسا كهن داي يعني قلت امي راه بكن روسا كهن حكومه حيان هاجي گهناده يعني روسا یک پروگرام ایران بود انا انالیزی وانده او مثلا راس کردار ریسکی هي يعني حكومه مركزيه دي ها روسا بايران ارتكلي خوش بو قريبو نهش ایران کار سر عراق دي پروبلماتيكه جو كردار كرچ دخوازن كرد فقير دخوازن بسلامتي بترولام هر بازارات جهان كي قارب النفوسا خوي هر هي بيخدي بكن جو كردار اصل قوي جو ما يعني جروش رائد تو فكره جروش رائد هری کاری بود چه یک در خستانه روست نبود کرداجی وچی بکن وانا در کتن کرد اورتیما کرداجی گوتن امی روست بکن از ده حسبیدم يعني حساب جيوبوليتيك روس حساب وان جيوبوليتيك هي راس جيو ايكونوميك افيا لحساب جيوبوليتيك روسا هي لو در خرج جيد بن انها روس نفت نبس ك هو خطا بوريتنه دستیواندهی سریشه استوی 5 بیره هرما کردستان جنها حقیق بکارانینه به 400 میلیون دلار اوجی کرینش کردستان هرما کردستانه يعني كونتراكتا وان هي از حسي مجالي كده بيقوم روس فرق قزاش لكن حسابي وان جيوبوليتيكي اللي از حسي من الكردار باشه برانا روس ما برا انجليز ما برا انجليز امريكان قوتك خرط للدنيا كل هرما كردستان منفعت دوي هبه جو كردار خساره تنيه از ورد بكيم اي جالي سياسي ده جالي ايكونوميك ده ما روس ناخذ عراقي بخو علاقه روس تدخل بلكي نهل هناك إريشي بكن بلكي نهل هناك يعني قصدام جواز بيج ياجي انجليز ياجي امريكي نبر مهم الدوله تاخذ كي بك هر فيدا كرات هي كل منطقه كردستان يقول انفستيرنج بكن يعني بترول غاز انا فعلي انا شي فعلي قال لك بلكي اوجي بلكي انفورماسيون باش بو غدارينا فعلي الهرم كردستاني بترول وغاز هرم كردستاني اللي تكونن انها يعني شركات تجي هنا وقت لازم ازلم لا لاساس شركات مزن الدنيا خرط سي شركات اساسيه لنا غازبروم روسنفت لوك اويل هر سيجي روسانه اساس يعني كتبي في شركه دخوازه چیه ته حساب روسا ته حساب كرداج دياله ته حساب كرداجي يعني انفستيرنج يعني انا بقول ها بيشتي بو انها انجليز يعني انجليز از حما بحساب كل يعني بريا كركوكي وتشتي كرن وتشتي از حسب تشتي داويج هات سري كردا انجليز بيبون يعني غزدان تشتي كركوكي ونظام بيغمان ليفل یک کاری بیشه ایران جی ترکی جی بيغمان بإيران جي الهف كرن بتركيا جي الهف كرن از ورد فكره بعراق جي الهف كرن جبوچه انجليزيا ارمانجا كون هبون نهيل اف بترولا هي دستور روسا كه يا او كنترول بكن ايرانيا حسابيون سياسي بو تركيا حسابيون سياسي بو امر بيجن يعني املن ده عراقي سياسي بو يعني كل لا بتشتكي herkes ليه تشتكي كش مشترك بو كش تجي كردا بو تشتكي ده يجيش جوا بله جبوي او تشتكي هاتري كردا يعني جبوي وقتی از برای انالیز دکریو چهارش شما بهتر برای سکنی برای انالیز دکری برای لید فکری که اری افتشتا تشتكي ها تشتكي نه بلكي كاك مراد قوت بلكي باوركم سر قبضي بلكي يا نهض ديراوي وقتی كركوك تشيبو بشتكي كركوك قرتن ببينج روجا
5 روزا بریتیش پترول چول حکومت مرکزی کنترکت شکل سر پترولا کرکوکی 5 روز از وقتی 5 روز نه هفته کی يعني بيشتي بيجيبوا زانتي للحمبر كردا بيكبون ايران وبريتش بترول مثلا اللي وقت يبو خوب خوجي ايرانيا قوام قبول ناكن حتى ايرانيا بيشتي ايرانيا حكومه العراق مجبور كر كونتراكت نبن سري شكرن ايرانيا رابو بترولا اكلكوكي بن سر بصره يدي بدن روجي نو ناي بيرام باوركم ناي بيرام يعني مختارك قال لك بن روجي او تشكي هاگر تی بیرا و گشا گهداره مش کا کنه هاگر تی بیراته و چاغه لباس رای خو پیشاندان دست بکرن هاگر تی بیراته خو پیشاندانه مزن بله هبر ایرانه هاگر بی بیرا و yani افسر بیجم گش دهندره مه نه کرچی بو نه کرکوکی او انگلیزی پیون ایرانیا نه هیچ کنترل تمامی حکومت مرکزی بچسری پترول برن کرکوکی برن سر باسرای برن وانجی منطقه باسرای فتیل دانه آخر خل درکت خود پیشاندان هنبری ایرانه اگر تی بیراوه دزگه ایران شو تاندری ایری سرچکی بگه باش نه هات تی بیران یعنی بله انگلیزی پیبو چه بو لدیجی کردا یک بون لی وقتی هات ایدی لحفای بکن بهفجی کتن افهمو تشتی بو سببه که او بلای مزن هاتن سری کردا ونهاجي ريسكي هي كدي سبلاي مزن بين سری کردا مع الاسف عند منطقه كوردن منطقه دولمند منطقه حسابي جيوبوليتيك وجيو ايكونوميك سري قالك دولتي مزن هنا لي تبقى بيامن حكومه هرم كردستان از حسبين يعني تزان بالسياسات بلكي ببختي قوتنا نابر معقول اللي از حسبين هذا بما هذا شيء مقاطبه كسبو كسيناك منفعات لاوروبيا حياه درجات بالمواوك ببختي الكرداء كلام بمعنى شو يعني السياسات هر منفعات هي اللي اوقع سيناب يعني تهرب تجاري كده بايران تهلكه هري مثلا سرمي تو ايران الهرب بك لهندري ملتك هو حرام كردستان وربك از حسب هنا كي جالي مورال نا مورال براستي يعني قال شو ما قال ده شو سر كردا يعني مورال واكيكو ما فين قلانو يعني شاندن زان اجا مثلا ديجيتال همبري ريفراندومي بتايبتي تبي كرد كاك مراد تبي از حسبينم تبي كرد ويشاغيجي ونهاجي سياستك معقول دمشينن سياستك بالانس دمشينن سياستك بيش خود بينن دمشينن قناعتك مور بيقو ما شاشتيه معقق شاشتيه هذه كلمه एक تشكيناك شاشتيان لكن ما دام دخلت سر كار سر تدي مجادله لكن معقق شاشتيه لكن ليه تفاي وقت از بيجم پر بالانس پر بدقه پر رياليستن مثلا هم بالا خبدنه حقاس غربي وأز حسبين سيادتك راس كرن كردا غربي آلي كاريوان صدام دان آلي هات منطقة بجيبون براسي دزقه شيء كرنزا للتجاري مثلا روس بالروسار تكريه هو خلا نكرن يعني خوش نكرن ليه خرج نكرن هر شيء كيشتن يعني وقت بقناة كي تكريه هيشتن الهم بروسيا تشتكي وري أجرنا تدي ناس الحسابي ما تشتكي الهم بروسيا ندقوت نكرن أز حسين أو سياسة بالانسي بنر او بو سبب وقت لازم بوجي روس قريبون يعني قريبون بالروساج لهفجي بكرناش فر يعني نك هما تدي علي كده يعني هرما كردستان او تشتي هاتري كردا از نا حسبينم از نا حسب الشاشتيا كردا بو از حسبينم كرد بون قرباني حساب جيوبوليتيك از ورد يعني هرما كردستان بوجي ونهاجي براسي تايبت جبشتي كسدام خصنا پر بتایبەتی حکومەتە هەرێنێ سیاسەکە ماقول دمەشینێ سیاسەکە ڕێئالیست دمەشینێ سیاسەکە پر بڕێک و پێک دمەشینێ لێ پر حیف گەلێک جارا توچقاس جێهاتی بژی دەبێن یا پڕانیە مێرانی بەتال کردی بەسەرا کوڕێ یعنی قووەتێ چیک بەتال کردی بوونژی لێ ji bo wê de ew tiştaneyek bûn ez dihesibim îngilîz pê bûn îngilîzca kir و از حسبينم حتى ازور بفكرن از بيجم انجلو ساكسون بو بطرفك امريكا نوها شانسي كرداچيه نوها شانسي كرداي باشچيه قبل هم شانسي كردابين چند ديتني مشي هنا خوازم بيجم فكره هذا قالن قوتني خوي داويه تشكي ثانيه بيج تشكي ثانيه كاك مراد شانسي كرداچي انكو الانجليز
کسی محافظه کار ایک نه به آنگلو ساکسونی امریکا را هفن او سر حکومت جونسون یعنی بلکه جوی عالی ده نوها لسر کردان کار بالحق بکن یعنی پشتی هاتنا بایدن یعنی خزان هگر گوره هنا کی دوی ایشی ده از هنا کی یعنی او انگلیس با جونسون و سیاست بایدن لهف ناکر یعنی ortamı ne جونسون بهتر نزدیکی ترامپ بود یعنی سیاستان نزدیکی yani partiye vancı ve kategori لسفه جدانه yani جدانه جبوه يعني تشتا تخمين بك يعني جبوه ده تشتا كينيا زي بيج وتقاري ادي بردوام بك يعني درير تشتيك حسب يعني بلكي كاكونا بلكي نمبر هم فكر بياجي ما صحبت كربو از حسيب تشتي داوي الهرما كرسانه بو مثلا تقاندرا بوريه مثلا تبي كرسنا پیشبرگه بوري هاري داويه هاري داويه پشتی که بدروجا روس نفته تبي هر شركات هر ساله چی حسابی خود که بودجتا خود تشتی کردن و کارا کردن و خسارا کردن روس نفته که آخوی سالانه کرد گوتن ما سارا بوری جهرما کردستان جبوریا آکه وان کریبوش به شرکتا پیپلینه ما 408 میلیون دلار بس کار کرد بس کار نه yani وقت بيجي بعد او بري ما يعترم كريب هذه هم دجواريا و ها رحنا لي بابي كان بيحمل هذا كاري دنا هيجي معناه معناه كردا كي ماي سيقات كار كدي يبقى بترول كرداي تدقي شو بقى او بورياج بو انفورماسيون يازبيجن طاقت انا نزار بترول شخاش كردارا دمينه وشخا درج مركزا عراقش بغداد انا هاي بيماني نو انا امشي نو انا كاغمون اجبو انفورماسيون اف بوريا اك هي اك دتي روس نبديه بله روجي قوتاوي نحسد وحفتح 1000 برميل بترول اكسبورت بك يعني بشين دربه جوي از حسبين اگر وان قصا کار کرده از هیویدارم کردا دهقات کار کردی از ورد يعني از هیویدارم ایجاد بوده آنها جی تهلیکه هی آنها جی پروبلم هی لی دیار روس نفت داره يعني شركات بترول يعني بيجي روسا داره پر بجيبونه شو جي بالريسكا برغم الريسكا جي انفستيرينج قال لك مازن دكن يعني بمليارات دكن انفستيرينج عند غازبروم روس نفت لوكويل او جمره وقت مگو خوزی شوناوان امریکی با خوزی شوناوان فرانسی با خوزی نمیهمه هیزک مازن کی بک کردستان انوستیرینگ مازن بک او جو کردستان گارانتی اولکاریه یاد حسبین از ورد حسبین جبوی از حسب باش دکن نفس كلام باش يعني براستي سر رولا انجليزا شخوت تزاني قال لك جرى صحبات جيكريه وفان اغاهي واناليزين كتدكي يعني بقال لك يوار هم فكر او دياره طبي قال لك تشتنا بيجن تقاري ل تشابامانيا ميديا روسيا او بزمان روسي تعقيب كي اغاهي ته دقيقترين او باش نجبو ما اغاهي كتدين تشتكو از دخوازم بيجم دوی چارچوه دنه اوشي نه زیاده جدانه یک جيش قد كتبه بخودجي يعني هرچند يعني برز برزاني بحثا نقول يعني نقول يجبونا چما ما يعني جاري كي مثلا رفراندومي ومثلا اوي بهذا جريد ده يعني هرچند او دبيجه كو رفراندوم بهانه بود دبيجه اگر ما رفراندوم نکرانا جي اف كومبلو اي ببونا طبي او زيادتر بحثا اوي دكا يعني هي وقتا كو دست بكرنا القلب بغداي تدي بيمانك تشكرين كو داعش درخن جموسلي وجوان دفرا و دست بكربون كو بري بيشمنگا بر بيش دهره جموسلي داعش درخه بشترى اجا اورديا عراقي ورا وحشد شعبي اجا تشكربون دوي نابنه ده او جدات دكات الناف ناف مسألة يعني بارزاني بحسابه كده كنت بهيج سريده جمره ديار بوكو مثلا د پیمانك كو امي موصلي رزگار بكن هات ديار كرن كو يعني پیشمرگه پشتی موصل او دورن كو ايش دست داعش بين خلاص كرن جبال پیشمرگه و پیشمرگه ايجاردن فقره جي خوي بري
يعني بغداد حشد شعبي أبدني أفتش فرز كرنا حتى دبيمان ده خويا هف بيمان أجيش بوك فرز كرنا أفتشت تبيرا من جوي شغل يعني دفي أبدا پێشمەرگە و سەرۆکاتی هەرێما کوردستانی تاویز دان و yani van sozê xwe jî yani dereceyeka mühim de bicî jiyanî vegeriyan yani ew der pêşmerge eqwa hatin şehîd kirin û birîndar kirin û ew têkoşîn û 107 kilometre bû çi bû cepheyeke bû dûr û dirêj yani ji şingalê bigire heta xanexîn ew ciyên ku hatin rizgarkirin cardin pêşmerge vegeriya û dan hêzên Iraqî lê dide nîşandan ku yani hêzên Iraqî bi taybetî heşda şabî ew sozên ku dabûn di peymanê de bi cî nanîn venegeriyane yani ew venegeriyane ciyê xwe li ciyê xwe mane îja divir de xuya dibe ku yani ew xwe jî dibêje diyar dibe ku yani me his kir ku yani haziriyek heye ku ew ciyê ku yani me welatê me xistiye dest di referandumê de derketiye ku em bêjin li gel Kurdistanê dixwazin bibînin serbixweyiyê dixwazin yani dixwazin cardin wan dera çûk yani daxwaza Bexdayê hergav ew biye ku gotê divê hûn vegerin hudûdê xwe berî 2003 îje ka ê rejiyê ew xarîteyek heye min dixwazim nîşan bidim eger kar bibê xarîteyê piştî wê pirsa guhdar bikin piştî wê yani em li pirsê guhdara û temaşevana binêrin erê em ê bikin ev binê ev xarîte eger nizam tabî temaşevanê me çi xwazkar bibîne ama tu çi xwe dibîn tu karî xarîta xwe mezin bikî tu wê zanî ne zanim serê xe tam ekran bike tê baştir bibînî rast niha mesela xetek heye ev rengîn e jî tabî eger data te jî xuya bikî li jor xetek derre herî jor xetek heye mor e yani ew xeta çepera piştî 16 Oktobrê 2017 yani gava komplo çêbû û Kerkûkê ji destê Kurda derxistin ew deverê dinê şingal û devê dinê derxistin Kurd heya wê derê paş de vegeriyan ew xeta ha yani ana rewşen haye dibînin vay Kerkûk Kerkûk jî hatiye derxistin û heta îje ew xeta deqdeqî yaqtî xetek wa hepî qalin heye şîn û şînê tarî belkî mor e xeteka deqdeqî jî heye ew jî hema di ser wê xetê re derre bikêm zêde ew xeta deqdeqî xeta deqdeqî ew çeperên pêşmergeyan e ê berî 2003 bûne yani hîn wê çaxê hikûmeta Bexdayê digot gere hûn vegerin be hudûdê 2003 yani ana gava em lê dinêrin esas wê komployê fêlen were çêkiriye ku yani hema yani pêşmerge hudûdên Kurda vegerandine 2003 yani îje heta tiştekî dinê xaneqîn berê di nav hudûd de bû îro xaneqîn jî destê Kurda de nemaye yani ev tiştê wa di wê de jî xuya dikin ez vê naberê ez wan her du xetê dinê jî yek şînê vekirî heye ez wî jî bêjim ew jî çeperên pêşmerga yê berî Daişê ku yani Kurd heta wê derê hatibûn yani berî ku Daîş bê û xeta zer jî ku yani Kurda şer kir şerê Daişê kirin ku tedî wexta Daîş tasfiye kirin Kerkûk jî xistin destê xwe Kurd yani hudûdê herî jêr yên Kurdan bûn yani hema tamamê Kurdistana başûr xelas kiribûn ya zer ya xeta zer jî ew xete ew jî wê ye yani gava meriv bala xwe ya mihîm li vir balkêş çi ye ew xeta belekî ya 2003 û ew xeta vê dawiyê herî Oktober 16 Oktobrê yani hema wek hevin bu wê komployê yani Kurd vegerandin 2003 belê wê baş e xerîte kare bêdanîn yani bi vî awayî yani Kerkûk em bêjin derket û ev dever ji destê Kurda derketin îje yani rola İngilîz e gava ez jî behs dikim bi rastî gava meriv bala xwe de ew tiştê ku te gotin yani mesela petrola Kerkûkê berê destê wan de bû piştî
ku Kurdistan hat jûr vekişiyan û berhemanîn rawestandin û heta Kurda daxwaz ji wan kir nahatin û piştî 5 roj te got ku peyman piştî ku yani ew komplo bi ser ket piştî wî 5 roja ji Bexdayê li hev hatin û peyman ew anîn û dest bi berhemanînê kirin mere gava bala xwe bide yani baş fehm dibe ku yani tamam yani normal e em bêjin Iraqî wê hergav bêjin ku yani em Kerkûkê nadin we û em filan derê nadin we û em bêvan derê nadin we lê ama yani eger destek pêşgiriya ku navnetewî ya herêmî û ya navnetewî tune bûna Bexdayê nikar bû ev ji Kurda bistendana yani quweta Bexdayê bi tenê tune bû ku vê ew ê jê bistîne yani îja yani İngilîzan mesela referandumê kir bahane ku karibe İraniyan karibe Bexdayê Şiiyan heta Suniyan jî û karibe Tirkiyeyê yani pîş bike li ser vê meselê bîne têxe cebheyekê û yani Amerîka bi xwe jî ji xwe berê nelazî bû ku yani Kurd veqetin yani em tê bîra te dir mesela referandumê de digo yani paş dexin anha nekin eger we li hev nekir em bêjin wê çaxê em ê gava çare nebû em ê wê çaxê em ê yani alîkariya we bikin û falan bêvan yani mesele çi bû yani ji xwe siyaseta Amerîkayê hebû ku yani eger bê Kurdistan be bê Kurda be yani mesela Ereb tenê bimînin ji xwe wê ew gişteke ve destê Îranê ewan Kurd yani yek wek ewek jî dîtin yani menfaetê Amerîkayê jî wê dixwest ev jî hebû lê ama wê wextê tê bîra min ew Serokwezîra Brîtanyayê ewa jinik navê ana nayê bîra min yeka jinik hebû Thatcher na piştî wê dawî ew tedî xanimeka rast bibirin ana navê ew yani berî ku ev komplo serkeve ew ku ha çû Amerîka hat Tirkiye çû hat Bexdayê çû derê dinê gelek hat Tûrê wê hene gava yani em bala xwe bidinê em wan roja li medyayê jî binîrin em ê binêrin ku yani bi zavek dibinîre ew heye ku İngiltere tişna li hev digerîne û wekî din jî mesela gava em bala xwe bidinê yani gelek cara mesela em bêjin ev kesên ku derûdorên ku xayîn derketin yani di nav yekîtî em bêjin di nav wan plangeriya de cî girtin heta Heyder Ebadî em gava bidin yani ji merivê Îranê zêdetir ew kesin ku li Brîtanyayê li İngiltereyê mezin bûne li wir perwerda xwe dîtine em bêjin têkiliyê wanê bi Brîtaniya re ji İraniya re gelek xurtin yani meriv kare bêje yani ji İran zêdetir yani meriv û dost û ya jî hevkarên Brîtaniya İngilîzan e yani ev ku di van komployê de ew ê hundir yani çi Bexdayê be çi ê Kurda bin kes nîwaran e mesela Heyder Ebadî berî ku ev komplo ji me re dibên 2 saet jî qediya belkî wextê me heye heyde deqekê ez ew bikim ew qediya em ê Kurd bibirin yani mesela dixwazim du tişta rê bidim du tişta bêjim bibore yek jî Heyder Ebadî erê li dijî referandumê bû ama Heyder Ebadî çikî referandum tê bîra we ne referanduma ku hema wê biryara wê bê testîkirin yani ya rawêjkarî bû yani danişmanî telî dibêjin ya referandumeka bûya wayî bû îja Heyder Ebadî berî wê mesela digo yani hûn ê herin referandumê bikin lê carî hûn ê werin ber destê me yani em ê hûn mecbûrin werin bi me re li hev bikin û em ê qebûl nekin Heyder Ebadî yani gava em li vê yani li vê tawrê binêrin tawrekî nerm e yani neqas ji diya ku bêje em ê li we xin û em ê we bişkînin û em ê we wa bikin tawrekî nerm e lê yani piştre em dizanin ku çiqa tûj bû çiqa êrîşkar bû çiqa qerarê pir xerab li dijî Kurdistanê din piştî ku yani İngilîza ev kompo bi ser xist heta mesela li Tirkiyê xweş tê bîra min Erdogan berê ku yani ev plangerî çêve rojnamê Tirka yani têkevnî hûn ê bibînin rojnamê Tirka ji Erdogan dipirsin dibêjin mesela referanduma Iraqê yani a Kurda a Kurdistana a herêmê tu çi difikrî li ser dibêje ew karekî navxwe yê Iraqê em müdaxele nakin
Yani Irak'ın bir iç işidir. Biz oraya karışmıyoruz. Yani Türkiye yani keması Erdoğan bu hoşi derece bu havayı de ku yani ne ve tujitiye de bu pişti ku ev şey bu pişti ku ev plangeri şey bu referandum şey bu derket ku Kerkuk jî dixwaze bu Kurdistanê re bimîne û eger tiştek çê bibe mesela petrola Kerkûkê jî derre û ew berjewendiyên Kerkûkê petrolê ê Brîtanyayê derin û ev ê giş wê têkevin destê Rûsyayê û destê em bêjî şirketê Rûsyayê li ser vê ev plangerî bi awayekî zû bi zû yani qet demeka gelek Kurda yani 25 Eylül'e û 16 Oktoberê wê çaxiyan balaxtine ev komplo hat girêdan em dirêj nekin bira wextê me ji belkî çend pirsa jî hebe yani ez li vê derê dîtinê xwe mixwe min ev bi vî awayê ez ê bibirim eger tu bixwazî tiştekî pir yek du cumla bêjî bêjana em li pirsa em binêrin ka ku pirsa bin em pirsa bigirin Ağır pirsan bikin başlı belki kare evet em pirsa bigirin baştir e baş. باشه وای پرسک لوی هاتیه نویسین سرحد باپیر ماموستا رسام می هیجا که خوش بوم به پرساوی و دیتناوی که ماسی رسم تنی بجی دبی دو پرسه من هنه جیکه که اکرم گلو کردستان سور خودی عشیرتان بون به عشیر بون گلو داسیم لکنوان در رول لیست به عشیر بون هر وسا اف کرد دواره مذهبی ده گلو مسلمان و شیعه و از گشی نابینم تو چاوه بینی؟ از بینی گلو هیچی وای بدی مپرسان کرد مپرسان کرد کاغ مراد گله سپاس کاغ سرحات بو پرسه گله گرینگ لی تزانه کرده ایک کردستان سور اوج عشیر بون جبرگه بیت تزانه او بیتر کرده ای جی بون راستی یعنی کرده ای نک yani hinek belki Bakurê Kurdistanê ya ji Rojavayê Kurdistanê hatibûn jî lê bêtir ku êk cî bûn yani ji kem yani ê Kurdistana sor dipirse ha kekse ê Kurdistana sor qezdan baş her eşîr bûn lê wê çaxê şî'a bûn û vê dawiyê jî şî'a bûn belki ew şîîtiya wan yani wek min got nekî şî'a bûn li gor îstatîstîkê Rûsa dibêjin ser hefteyê wan axir mînûs plus em nizanin tevî 68 hefteyê di doî lê دور سديد حفتي وان شيعة بونه وأزد حسبين يعني مد قوتنا خوش ديكو كاك مناجي هنكي بحث كرجوا يعني أو شيء بيبونا وان تأثير لأسيم بزو بيتر سرعة أسيم لازم نكر أزد حسبين تأثيره يا تأثيره شو قاسبو أو بيجمان أز نكارن بيجي مستري شو قاسبو للشيعيتيا وان وشيعيتيا أزريا بو سبب وكاك مناجي تشتكي جرين قوت ياك اوك اسیمله دبن و آذرین و شیعین وقت به ام به ناب دولت ده ناب جوات ده خودی چیک بون اوجی دبو سببه کدی وقت به پریویلیج زمان اوج یعنی چند فاکتور به هر بو سببه که یعنی لشیعیتی یک جفوا فاکتور اساسی بو که اسیمله کردن به سرعت وزد حسبین بله باشه yani ev der tabi جي اوايا او در جي يعني عم تاريخي بچن تا حتى شداديه وبري ويج يعني ساسانيا دجي كردلوان دفرها هبون لهري داوي دوله كردان مثلا دوله شداديه هبو كوت شدادي جنجه ايروك تديل سر بحسابيه تكن الازربيجانيه ديفين واني وانا سي بايتختن كو شداديه دسلداري لوركنه وقال كرد ببورن جوي تشاغد الورمانه يعني كردي كل ورمانه هيجي انا وانا طبي محقق جيبون بلكي عشيرتي خرت دناوان ما باجي اما امزان سر حدودي ما يسر حد يعني تشالي ايراني با تشالي كردستان ايرو با يعني كردستان ما اباكر يعني 20 جلالي و20 سبكي 20 ايزيدي بشترك بنا مسلمان قال لك 20 ميدان انا وكونفدراسيون و20 سروان ف يعني پرچکی وان لور مایا پرچکی وان لور مایا یا جی گلک 20 مد ده شر یکی ده تایبتی 20 نزیدی يعني درباسي ويا ليبونه يعني ويش غير معرف كاره بيجك يعني دما أو يعني 20 هبون طبعا آنها شوية براستي زانينا كامنا وها تونه يكون چه درجة أبدمشه لی یعنی که سردار روشن وای دوی چارچوبه دم کارن حساب بکن پرسکی دکه دبیجه لگوری آگادارین و بحث کرن دگل هن مافی کلتریجی
شعورك نتوي لبا كردين سوفيتي تشي نبو ونبوية وشد فكرين شد فكري كاكرم سردار روشن از کام سکی بیجم بو کاک سردار گلک سپاس پرسی راستیا خود yani belki mesela şuura nettevi çe ne bu belki ne vaha az varna fikrim lez hasbinim ki Kurdiye Sovyetiye bela bun ki kak serdar tuzane li Gürcistan'e bun li Ermenistan'e bun li Azerbaycan'e bun o li Türkmenistan'e bun esas li Asya navîn Türkmenistan'e bun beter pişti xas pişti 38 tuzane cahinek vane ek li Kafkasya bun ew jî sirgûnî Asya navîn bun lê ne em bêjin Türkmenistan'e sirgûnî Kırgızya bun Kazakistan'e bun ew belabûna wan bi min nehişt ki karibin tiştî müşterek karibin bikin ya tiştekî karibin tedî ser hevin bê cê esas destpêkê wextê destpêka hîn Sovyet ava bû di 1920 de ew Kurtana sor yani ew jî wek tedî tu zanî berê jî mefter canla jî sohbet jê kirî bû yani hesabê jeopolitîk bû ki ez dihesibînim ki hesabê Sovyetê jeopolitîk hebû ji bo ser Îranê û Tirkiye ew tişkirin paşê ji wextê têk çû jî dedî kesekî tişe negot lê ew belabûna Kurda qenaetê min dibû sebebê ki Kurd nikaribin li dor fikrek millî bicivin û karibin wek dezgehekî em bêjin rêxistinekê tedî tiştekî were karibin federasyonekê di navêna xwe çêkinê ew sebebê esasî bû û Kurd heger tu zanî bikar ser tu ji min çêtir zanî başxwe Kurd li Sovyetê wek her wext bela hat serê wan em bêjin meselê Kurtana sor bû meselê paşê tu zanî 38 çîka Stalîn de ew sirgûnê Asya navîn kirin piştî têkçûna Sovyetê nû duyekê de ew ê ki êdî hinkî kampak em bêjin Ermenistanê Gürcistancê kampak jî bû ji nû de dîs bela bûn yani gelek sebeb bûn ki Kurdiye Sovyetê nikarê bû ser hevbana ew problema herî esasê hesîm ew bû yani ne ki mesela ki şuura millî navandine xurt bû ya na yani sebebê esasî ki ji hev bela bûn Kurdiye Sovyetê yani û Sovyet tu zanî ne Sovyet pir dûrî hev kak serdar Sovyet Orta Asya navîn û Kafkasya 5-6 saat diyareyê henek û rastiyan bi hev re ejî sê gotina bêjim Sovyet kak serdar bixwe dibêje Sovyet welatê sosyalîst bû sosyalizm li dijî nasyonalizmê bû yani evê ku neteweperwer bûna û hişyariya neteweyî em bêjin derxistana wekî burjuwa dihatin hesabkirin ji alîkî de ama lê ji aliyê dinê de em dibînin ku li wan deverên ku navendên zimanê Kurdî yani çi çerçewa dînî de be mesela wekî êzîdiyatî tu zanî Kurdî Kurmancî zimanê resmî yê dînê êzdîtiyê ye yani zimanekî pîroz e Kurdî bûye meعنî zimanê dînekî ye em bêjin evê hiştiye ku yani Kurdiya xwe hergav bijîn bi Kurdî biaxivin yani û tabî ew wektê de hebiye yani Kurdî axaftin ama bir û baweriyên neteweyetî welatparêzî ronakbirî em bêjî kesên xwendevanên ku xwenda bûne û berhem dane di dezgehên yani her çendê yên Ermenîstana wê çaxê yên Partiya Komünîsta Ermenistanê bêjî li kadroyê wan Kurd bûn wek Radyoya Erîvanê û Rêya Teze û organê dinê ew Kurdên ku li wan dera kar kirine xebat kirine di wan dera de ê ku berhemanîne kitêb derxistine yani gelek jê em bêjin gelek Kurdinê welatparêzî gelek dilsoz em bêjin derketine ewana em zanin piştî belabûna Sovyetê jî yani bûyê Kurdperweriya xwe yani muhtemelen belkî bi awakî din egerê tawîz bidana da qurtan dana ê li wan dera belkî bimana ama ev tercih nekirine gelekê wan ew jî sirgûn bûn û êşkişandin û derbeder bûn û derketin Rûsyayê derketin Avrupayê heta destketin derbasî Avustralyayê bûn û roleka wana ewek jî heye yani ew e yani para rastiyê di gotinê mamoste yani serdar de bi meعna ku yani di civakan de yani di bir tespît bûna bir û baweriyên neteweyî de divê meriv zanibe yani di nasnameyên de rolê dîna rolê mezheba rolê müşterekiya van tişta tê xuya kirin yani mesela li Hindistanê gava Hindistan giş bi hev re bû Pakistan û Bangladeş jî
گاوا بوان بو مثلا هندی بو به هر تیکوشین دان لهمبری دستلاتداریا بریتانیا اما لی گاوا خلاص بون هات يعني غاندي شكر نكر بيجي باكستاني رابون يعني او ناسنما جداتيا وانا هري اساسي او بوكو مسألة ديني بو مسلمان بون او نه هندو بون فقط يعني بشترى بيجي بنغلاديشي بهنك سبب يدن فقط يعني افانت شتا معرف كاره بيجي يعني تأثير اوان هي يعني مثلا شخوا سوسياليزم او بروبلم ندين ام نكفن دبي اويدا يعني ام دبينين كو يعني اويدا مثلا دولتك وكا اذربيجاني واوي وقتي حتى السريه يعني هي الدوله ستالين بيجي سروكي دولتي بو سروكي بارتيا كومونيست بو يعني او كسين كو يعني كاكرام بحثا وان كرن او كادري وان او بيشكتي يه مزنيه ازريان ويه ارمنيان ويه جورجيان يعني جورجي بلكي كيمتر يعني برترا مثلا كردا ده اي اذربيجان اي ازري وكشترجي اي ارمنيا هذاك ناسيوناليست هبو يعني دكتيبي وان دا غابا ام دنيرن يعني كرد قاش قالك تين طاوان بان كرين ام بيجن هاتن اسيميلا كرين نفوسوان هات غارتن يعني يعني السوفيت جيهن وكاكو دكتيبا دا دات نویساندن مثلا ما في المروان تيجاشتنا جواكان ندوی درجه ده بو يعني گاوا هي ام خورد بون ام گیج بون بری 1908 مدخوند که سوسیالیزم چه قنجی و چه آزادی و چه پیشکتن جواکان رعانیه ندوی نتخمینا موی داره يعني دولت اوکا آذربایجان مثلا کاربو پرتر ام بيجي شوپا کمالیزم بکشینه شوونیزم کمالیزم بکشینه تشتی واجه هنا زیاده درج نکن يعني دوی درجه ده مرف کارا بیشه مورن سر پرسه تماشاوانه پیدنه قاسم پرسه کوی هبو دریج بو اکرام نظام تخوان نخوان مخون از سه پرسه از هنه کرم که نه تيجي خون از برسيه بدم سه بهر يعني باشه يعني من نخوان براستی تو کرم که تجدي لابنا يجي آكاك أرجون هبو وقت تجي عندك مايا ها يجي آكاك أرجون هبو الأرمنستاني راست الأرمنستاني وقت بيك بنابي برلمانتري كي كرد هي از نابجم ليك براد ليه مش بيجنا كان يعني بري بوك مقاوات جو يعني مدف از فكرين كدكار ناف هر ملتات ناف كرداج يعني اي ورد جارنا بين كردستان نظام شكو حياه كوي امي نظام شكو بكنو او غنا دنا مقوت يا بري هو اللي ما قهنا دائما يقول او ناس سياسه دولتي سياسه دولتي المانيين وراي امهم او جمره لي فيداو يوك يدي بوك سياسه دولتي يدي الارمنستان افتشتي ورا يعني ام بيج مثلا از كارمج ایک آن اساس رولاوی سیاست ارمنیا آدر و هی یک اکادمیسیون وان از گوتنه کی بیجن بلکه بو نه پر غریب بیج یا جو پر غریبه او دی بیجه ارمنستان چتر جیرانه ترکیه به نه جیرانه دولت کرد اگریسیو به yani Ermeni gör bu fikri az garip demeyim rastı. يعني يعني كرد العنيوان نيسان دي كوبن دولة واغريسيف اجا از شد گوچه اوه هانه ایرو نه ایرو اکادمیسine gideceğim. اوه هانه وقت سیاست یکی کسی رید در سیاست دولت آدر و yani جو ده وقت اشتیه که تو دی از ابسولوت از امانو از حکومت ارمنستان ایجا اشتیه تو دی بیج بلکه نه سدیه که وقت سال سوویتی بو به daha دزگه وان به daha جوان لی پیشی سوویت یک چو براد yani تو جی بک وقت چویه هر تو زانم حقا گش تک برن ای هیجی گوهرتن شونا کردی گوترن ازیدی yani جبو از نابج yani لجبو از دوی شید از حزمی و سیاست که دولت آن دمشین و جبو جد دبی ام ناراضی بنا خو اشکال بکل ام در باسی پرسیدنی ببین که کرا و پرسا کاک مراد هبو مراد کیم کاک مراد بله لازم او ویجی گوتو به کورسانا سور yani ایرو تو زانه سردما ام دجین تشتک نممکن تنه yani siyaset az ورد حسبینم لگور کنجکتوری لی آمهم کرد لشتر پرسا کردستان سور کار آواب و یا نه او کرد آمهم کرد دخوازه خبر نده کرد دفج کاری دخوازه خو اختوال بکن او جبو برجماندی خو تنه تربه گردن دقیقاً حتی کنجکتور بگویرتن دکاره کردار او شانس شده مشتم به گوتنا خوش بحث کرد هبونا روسیا گفت که هنگ زوره بدن روسیا کافکاس یا بخوان در روس دکاره کردار بکن بهانه جبو هبونا خو
تبریر بکن لوتر یعنی او تشتی ورش بوچه از وقت مثال بده دبی کرد پرسا خو اختوال بکن کاربن روجا ویخن مهم اوه ایدنی لگور کنجکتوری کرد خود بهتر روشاوان بهتر آلیکارا در بکریده نک بهتر بوان کریده از ورد حسین آده دا پرسا برادر اکیدین بو کری بو کلسر روسیا قالوا حدودي خاص اقلام ديك قناعه تعمد الراس روسيا حدودي خاص اقلام ديك روسيا دخوازه جالي كافكاسيا يعني جالي باشور ده قارب حدودي خاص اقلام ديك ترسا روسيا هيجي هم ناتو هي هم ولاتي وك ام بيش باكي اوروبيا نبري اوروبيين هاين ضعيفا ليه ترسا روسيا ناتو هي واز حاسبين روسيا كافكاسيا حدودي خاص اقلام ديك نجبو كسلي ودري نجبو ازربيجان يجبو ارمينيا ایروژی مدید یعنی هر چقدر سیاست وقت هر کسی تخمین کرد روس بهتر نزدیک ارمنیا بنویا و ارمنیا لهات اشکره کردن وقتی منفعته وان خوشی یعنی نفکری بجی ل پشگرتی سرگرتی لگل آذریا سکنین یعنی دوی شرایط داویت امکار ور از ورف دخول بکی مای از ورف دخولیم سردار پرسکوی دنیا هیا یا و هلوسه دولت بیا و هلوسه دولت غربی ده پیمان پترولیا با آنکاره خودی رولک بیا آنها یعنی روجاوای دوی پیمان لگر ترکیه در رول استنی آنها پشتی که باشور دناو عراق که فدرال ده خودی مافه شما پیمان به بغداد را نکرین و به آنکاره را کرین چی تفکرین؟ اما یعنی پیمان آوی داویش خب به آنکاره جیر نکرن یعنی روس پیمان به زراست راست به هرما کردستان را کرن يعني بحث حاجه بحث روس نفط وغاز بروم وايوان ده واذا حاسبين بركي او از حاسبين مش كردار باش يعني كرد جالي حقوقنا نتيوك لجيتيم نسبيا يعني مشروطيه الدستين او از حس يعني اوجي باش مش ما بحثاوي نكرب او جالي كي باش لي بتركار يعني بتركار او كونتراكتي روس لكن خد ترك زانه كاي سردار ترك خوازم ببن ترانزيت ولاتي حمو نفته و veya Rusya hem ben onu çok kartini yani Türk jip kartini rastı her doğalı jip kartini az var da hasbinin. استشتكي دوی باره ده ببیجم ببوره من بلکی گوتنات بریه ما جیبو وقتی ما تنگز جا ادخوازم موها کرد برسوا تماشوانی خو همیه جی بدن دخوازم بالا کاک سردار بکشیم بکی ماسی دنابینا هریما کردستانی و بغدای ده پیمانا پترولی هیچی نهاتیه امضا کردن هیچی لحظ نکردن دویم وی زانبن یعنی مثلا فدره اما یعنی زانی او گلک مادین دستور عراقی هنه کو عراقی جیبجی نکرنه آج مادا چلو یکی بگره حتی گلک ماده دن مثلا پترولی جی هین لحظ دو نکرنه جبرویجی یعنی اف پسکریکن آبوری هیچی بردوام دکن یعنی اف پیمانی که جارنا د چرچوا حکومت د چرچوا بودجه د تین کرنجی جمونه که هین پیمانک یعنی پیمان چی قصدا من اشخا پیمان آوان اوه که یعنی به هفره کاربن یاسایه که قانونه که سرانسر عراق فدرال درخن کو یعنی کردستان هریما کردستان جی دناف دبه و پترولاوی جی به حسابه یا باشور عراق جی به حسابه اف قانون هی العراق در نکتیه یعنی هر کس جعالی خوده لگور قانون خویا اوی دمشین یعنی کردستان لگور قانون خویا فدره و مسئله دمشینه پیمان هی ناتیه بذکر کاک مراد پرسیدن یعنی کاک سیفی کردی پیمان پترول آب کاک سیفی باقتا سرچاوان الان مزود ناویوی جانا دبینم در فیسبوک داما که خوش بوم پیمان پترول آب کردستان و ترکیه و پره ترک تلف روتن کانه به سبب نخوشی آمریکا براستی دتای آنها وی داوی های متونه یعنی بکیجان پری تفروتن بچاوی تفروتن وقت کاک مراد نه از بیشتر از پرسه بسی بدم وقت کنکرت لجام روسنت چیکاوی داوی هیه دیویژه ما پترول سر $1 افروتیه جبوی او گرینگ او پرس جبوی زانی نه پری ترکی $1 کاک مراد دوام بکه از اما 5 دقیقه که از دی سبز گرم تمام باشه 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 تو دوام بکه پرسا عابدین الکوین هیا اهلا سرچاوا یکیتی حکومت باشور هبیانا کرکوک تک دچو کارتب تعبیر من از پیر و مها عابدین یکیتی حکومت باشور هبیانا کرکوک تک دچو آن بالا آن نه
محقق یک ریزی پدک ام فهم که یعنی کرد حکومت ده یک ریزی بونا و پدک یعنی که یک ریز بونا بشونا به باوری من ندبو یعنی یک جه ادخوازم اشخوا بیجم یعنی هر چنده یعنی کتابا بریز برزانی داشته بحث کردن دبیجه یعنی پارتیین کردا به هرگاو که ام رودنشتن پشکریا وان تشتا دکرن لی پشتی که ام بلاد بون دبین یه نگلک رخنه دکرن نبیجن همی طرفاج اما دیکیتی داشت یعنی اوانج رخنه دکرن لی بطایبتی مثلا کرکوکی و کمپلوی ده یعنی بشک جناو یکیتی وان رخنه دکرن یعنی شخوب به هفره بونا به هفره صادق بونا او تشتكي دنيا هي يعني تمام خاينن يعني افقلك مهمه يعني اخانتها دناف مرف ده كارات تشتكي مازن بين سري ملتان قدر اوان كارات تسلك مازن لي هبه لي تشوا كار قدر اوان تسلك مازن لي بك دوان شرطيكو يعني اويكو نخاينن بامكانه خو بالدزجين خو مثلا آلاوین خوی خو پاراستنه یعنی استخبارات خو به حکومت خو به اردیا خو به پشمرگین خو گاوا یعنی ریکو پیکمن چما هم دیجین یعنی bir avuç hain yani çend haine yani hindina ne yekiti hindina yekiti de çend hain yani dibe merif garibe tamam hain xuyana ama jibuk ev mesele çareser bibin dibe Kurdistan yani kemasين ايكو نخاينن يعني ايكو نخاين بون ايكو نخاينن ايكو موقفك يواني يعني جيانا خو حياة خو دغير ريدة دنو ولات پرورن و خودي كردستان وكردستان بست سالان هم بيجن تيكوشين دانه دبي او كاربن يعني ام كاربن كرد كاربن وان مسألة جي مناقشة بكن وان كيماسيا او كيماسي بين ديتن او كيماسي بين تمام كرن يعني نتني هما بيجن يجي قهرمان خو تيكوشين دا وهاكر ادنيجي خاينه وهاكر يعني دولة بون بفيا واي تريناك يعني بيجن اناليزين دولة بوني رابورن نرخاندنين دولة بوني تريناك دبي يعني او تشتين كو جيبو باراستنا دولتك جيبو سرنقاقرتنا دولتك پیش دبرنا دولتك دبي يعني هبن يعني امزانه يعني قاوا بشتي رفراندومي وقاوا بشتي كومبلوي هنك تشيبون يعني خطر انه ها مازن دركتن كو هولرد كار بوش دست بستنا اگر او تيكوشينا بهم باتنا بونا برخدان وقتك يعني دري وقتها هاتن قرتن سرچار عالية خلق ام بيجن پريشان مان ام بيجن قاوا حكومتا عبادي يعني او بريارين دجوال ديجي قال كردستاني مثلا معاش برينو بتشبرينو او قافين دني آفيتن يعني اوان حسابات دبي يعني دزگين كردستاني كادرين كردستاني سروكين كردستاني اوانا هميا بكن كاربن او تجي بين قوتن تشتكي دنيا دخوازم بكرتي بيجم مثلا انبالا خبرني اسرائيل يعني اسرائيل ام كرد تجاري قاسي اسرائيليا ام نه اقواس خورتو بربلاب و خدان قاوت و خدان هفکاریان ناو نتوینه نجي تاريخا كما اقواس يعني ملتكي جسري حياة بني يعني تيجيشتي وزانا وبقوته يعني روشة ما ام بيجن دريجناكم ام بدن برهف يعني دروشك وهذا جي اسرائيل اف 8 سال بلكي زدتره هين و دولتك دخوازه آوا بکه هین تمام نکریه يعني جبر شته اسرائيل تمام دخوازه اوجه ارمانجه كيوان هي دولة وان هي قاف بقاف درن يعني چونكي حساب متفق خودك حساب دوست خودك دوست خوان شاش بنجي دوست وان ام بيجن نلريتياجي بكن وان فهم نكنجي اري رخنل دوست خو متفق خو افكار خودتين اما بي دوست خو بي خو قاوا نافيجن يعني قاوا يعني çünkü rasyonel de fikrin yani de ev tiş bir avay be meşandın yani استراتيجيين قال لك دورو دريج هبن يعني اسرائيل اگر 8 سالی da ava tamam nekriye kare were sereme ku em jwêjî dûr û dirêjtir divê armanca ki bidin berxweş bû karbin bigîjin derekê
tabii ev tiştekî giştiye yani naxwazim pir jî war bi ısrar bim divan mesela de yani ji bo min a esasiye dixwazim wê bêjim ku yani dibe yani Kurdistan dezgehên Kurdistanê kadroyên Kurdistanê partiyên Kurdistanê garibin tehlîl û analîz û nirxandinên ew bikin yani ê maqûl ê zanistî bikin ku yani pêşiya xwe ronahî bikin yani bi rêgirtina li berê nabe yani tu rê li ber rexna li ber nirxandina li ber diyarkirin û îşaretkirina kêmasiya bidî ew xelas yani ew nabe yani zirarê de karê nade yani belê yani min xelkî dirêjî kirim û got belkî Kake Ekrem vê hînatiya xwe ye temam nebiye pirsê me wekî din çi hene gelo tevbûna Rûsyê li Herêma Kurdistanê de eleqeyeke bi Tirk û Başûr heye yan jî ev eleqe rolek leyîstiye ku Rûs û Başûr li havatiya Rûs, Tirk û Herêma Kurdistan dikane bibe Rûs, Tirk û Herêma Kurdistan dikane bibe cephekî dûr û dirêj têda ez bawer nakim yani plangêriyeka bixwe yani tespîtek minî ya jî agahiyeka min a ku bi galibe ez xwe bispêrime ez bêjim ku yani di navbera bilhevkirin û bi tifaqeka di navbera Tirka û Rûsa de em bêjin Rûs hatine wir ya jî heta Tirka û Rûsa û Kurda de ew hatine wir meriv nikare bêje Rûs yani di asteka global de hêzeka süper e peymanên wê eger hebin bi Amerîka re hene qenaeta min peymanên wê di çerçeva rojhilata navîn de ne ser mesela Kurda ne ser mesela Iraqê tenê yani di çerçeva rojhilata navîn de awayekî wek Sykes-Picotya demekê yani wek wê awayekî wek wê heye ku Amerîka di ser re Amerîka û Rûsyayê belkî Brîtanya heta hinek welatê dijî karin têde bin ama meriv Amerîka û Rûsyayê bi hev re dibîne ku peymanek heye yek jî ew peyman ku netewên yekbûyî jî qebûl dikin û miletê dinê jî qebûl dikin yek jî hudûdên rojhilata navîn dewletên rojhilata navîn neyên guhert yani hudûdê Iraqê hudûdê Sûriyeyê em bêjin welatê dinê hudûd neyên guhertin ser vê hatiye levkirin a duya qasî ku edibînim yani levkirinek di navbera Amerîkayê de û Rûsyayê de heye ku duwarê siyasî de rola esasî li Iraqê Amerîka bileyze li Sûriyeyê Rûsya bileyze li hatiye levkirin dibin vê qebûlê de dibin vê qebûla ku yani Rûsya ji Sûriye ji Rûsyayê re û Iraq ji Amerîkayê re dibinî de îje di çerçeva aborî de yani petrolê mesela filan şîrket eqwas girtiye dinê eqwas girtiye dewletê dinê bi vî awayî difikirin divan çerçeva de wiha wekî zîkzak pêşdeçûn û paşdahatin û balans guherîn kare hebe ku em dibînin heye lê ema xeta esasî ew e ku mesela tevî ku em dibînin Rûsya her çendî way Ekrem jî behs kir ku sê şîrketê wanî herî mezin hatine li Kurdistanê petrolê digerin ama di mesela siyasî de heta niha bi wê dereceya ku em bibînî ku yani xwe bike raqibê Amerîkayê ew nekiriye yani desthilata navendî de yani çerçeva tevaiya Iraqê de ne müdaxele dike ne dîtineka wê ya esasiya yani ku wekî planekî bimeşîne a Rûsyayê tune ye em gava li Sûriyê dinêrin li wê derêj yani rola esasiya Rûsyayê rola Amerîkayê di çerçeva şerê dijî Daişê de ana belkî di çerçeva heta dereceyekê de yani ew jî bicardin bilhevkirina li gel Rûsyayê yani otonomî ya federasyon ya tiştekî kêm û zêde ji Kurda re û ji netewên Müslüm û gayrîmüslüm yani gayrîmüslümiyên kêm neteve de bêgirtin wê bi hevlihevkirina Rûsa û Amerîkiya be yani ne yek bir rexmê yekî dinê çünkü yani ew derjî mer dibêje teslimî wê derê biye bi vî awayî bi dîtina min dimeşe li ser van esasan merivkare ewekê bike lê yani mesela Tirkiyeyê tabii em dizanin yani hatinê Tirkiye mesela petrolê û enerjiyê wan ewa
تركيا بخواد تننه يعني بترول عراقي وبترول كردستاني بيجي يك جوان أوايا بترول وغاز انرژیاوی یک جوانا يكو يعني هري نزيكي تركيا دي چارچوه كادا كو يعني كشخا وك هوا ولاتكي ناتو وك ولاتكي روجافا لقال امريكا راست متفق دوان چارچوه ده يعني او برجواندي وان چون امريكا جي محتاجه تركيا دقالك مسألة ده يعني إيرو قاوا دكوا سوريا قاوا العراق هي دستر تركيا دبيوندية تركيا بيجن عسكر جبخانه طيران چیزان قالك تشتي الدنيا ده جوان امكانه هم لندن تركيا ناتو وامريكا استفاده دك ولاتي روجاوا دني و يعني بهذا جريداين دوان شرچوه ده برتر يعني نكل قال روسيا دوي مره بفكره وكيدن برس اگر هبن برسما خويا تننا كك ماموستا اكرم شو خويا باشا ماموستا اكرم شو ايشي نكد يا باجي اما بروجرام ما واي ما ترى قد سر درباز جيكر امي داوي البروجرام خو بينين عائشه ام قالك سباسي دوچند دكتور اكرم önam دكن كبو ميواني ما وما بروجرام بهافرا صحبت كرو مناقشه كر هروها ام قالك سباسيا و تماشفان وقدار دكنكو وقداريا ما تماشي مكر سپاس و شبا بین خوش حتی جاري كادن بمن دخوشيه ده